Hello mga kaibigan. Hello, kailokano, kaliwliwaken, krayaw, kada kayo amin kakabsat, nga buya. Happy watching. Mami, pakitit mo dahil cellphone ko na-trip ko, masapol ko bagam ka na-trip. Okay? Happy watching kada kayo amin kakabsat ken gagayem, da kayo amin apong agbuy-buya, 14 nga na online. Agure kayo anyo karintaran kaagala nak iti at dance yo kakabsat, 16 na po na online. Dagiti 16 na po nga 16 million in the house, pakilay thumbs up mo ani hosyo kakabsat. Agure kayo anyo karintaran apo ta alaak dagiti nagnagan nyo, ta i-present kayo pay ta sayang. Okay. Ay, Jaden ko nanan sa tay. Jaden ko nanan sa time. Happy watching kada kayo amin nga online. Happy watching everyone. Okay. Kada kayo amin na po nga 19 nga online. Okay. Okay, happy watching kada kayo amin. Welcome to the Raffle draw of 1 Pglet and preloads kakabsat ken gariya. Iti agbalin nga sponsor ko apo iti daytoy nga gundaway agyaman aken datay kapsat ko apo nga medyo nga nalaing nga tumultulong iti daytoy nga Facebook page kasama iti daytoy nga YT channel. Thank you manang ko. Thank you kada kayo amin kakabsat. Okay? Magaroy kalatay grapulan. Sir, late nagmasit promote channel di bago sponsor load 1,000 pesos ko na. Okay, Jaden, hello to Jaden. Happy watching Jaden. Manipod kini ni Raisin. Okay. Okay, kachat ko ni Raisin kakabsat ada i-promote na kanong gayim na. Iso nga 18 million in the house pakita sa PUC host sponsored by okay. Sponsored by Tin Sisiwit, kakabsat ken gagayem 1,000 preload. Kakabsat iti daytoy nga gundaway. Isu nga da kayo amin apo nga mayat nga makiigado iti daytoy nga kanito. Agyaman ak iti Team Sisiwit headed by Raisin Biernes. Mangtit kano apo ti 1,000 preload kakabsat. Agyaman ak Raisin Biernes iti ayat mo iti daytoy nga ken ni manong mo adu utang ko iti Tin Sisiwit. Agure kayo kapuhan nyo karintaran ta, ikang kayo ti jacket nyo, da kayo nga awan ti jacket na. Iso nga, welcome kada kayo amin na po nga, nasimbrem kiti da ito yung nanumo nga balay ito yung motibyang. Thank you, welcome, kakabsat ken gagayem. Okay, Mark Angelo, ang kapuhan panaw, Mark Angelo. Hello, Mark Angelo. Agure kayo apo ta, ikakti kastana. Ikang kayo apo ti ikang kayo ti jacket yu da kayo nga wanti jacket na Rochelle okay amin nga wanti jacket na jacketak pa yu muna sakbay apo nga kung nag-present kayo once nga nag-present kayo no kana kun apo automatic ang Chris Balonto sa happy watching and Chris talakyut videos happy watching. Kada kayo amin, guri kata ikang kayo na po ti jacket yun dagiti. Okay, nagadu kayo. Hello to Glenaris Magay. Happy watching Glenaris Magay. Ay Glenaris Magay, happy watching. Hello to Malu Cortez, happy watching Malu. 19 na po na online. Paki-share, paki-like apo dito nga is nga live streaming. Hello to Jan Padua, happy watching Jan Padua. Hello to Taculate Present. Okay, happy watching kakabsat. El sector fintech y surtech está en un momento de cambio absoluto, aunque aquí contamos con... Okay, da kayo apo nga makita yo apo datoy. Datoy apo ti pangipisuka, dikiti nagnagan nyo. Ngabsakbay nga ipisuk ko apo masapul na agpa-attendance nakpay ta sayang at attendance yo. Okay? Da kayo amin na po nga 24 nga online, dahito iti pangipisok ti kwa. Kung dahito iti mabula kakabsat kang gayam. Di dyan tinagnagan, dagiti nagadungan nagnagan, dagiti timultulong kanyak iti panangalak iti WH, panag-subscribe apo, dahito yun apo iti mabula, iti dahito yung agundaway. Ngamsakbay na, ang agtultuloy tayo apo, masapul nga kwa, kuri kayo man napikas di mutan. Nabaliktad mutan, dati kwa kon. Okay? Sakbay nakakabsat na alaag pa'y dagiti attendance yo tatatay supay nga may pan. First attendance da kayo amin nga buy-buya happy watching. Rapper sino nga tapo ti mga bak. Laglagibin nyo apo 1,000
500 preload iti abakan nyo apo ditoy. Tapos may isang baboy, sumarunod tayo may isang baboy numalpas ti Ramadan kakabsat ken gagayem. Thank you kada kayo amin agyaman na kapo. Okay? Erarugyan na kapo to all viewers please. Da kayo amin na po nga da kayo amin agbuybuya kakabsat pakikwayo. Ag-present kayo taalaag tinagan nyo kakabsat. Okay, present ko na na. Melanie Antonio, present ko na yung mangrugi kayo nag-present ng apo ta. Sir, bakit di ako makapasok ko na? Hello to Marinel de la Cruz, happy watching Marinel de la Cruz. Ag-present kayo na apo ta. Bulaon tayo, dato'y baboy, 1,500 preload. Agyaman nakiti Team Sisiwit. Hello to Jaden, happy watching Jaden. Kakabsat. Apo, nagpaspas nga agpangato, apo. Jan B, agito awan tinagan na magkita yo, apo, aguguni kayo. Hello to Jan B. May sa apong isarat ko ni Jan B. Jan B. 1. Present. Hello to nagpaspas. Melojin Tolentino kakabsat. Hello to Melojin Tolentino. May sa apo manen. May sa apo datoy. Ngay isarat ko isuna. Hello to Nerissa Tabios. Nerissa Tabios kabsat. Nerissa Tabios. Hello to Nerissa Tabios, 42 ako na online. Okay, paspasan nyo. Melanie Antonio. Next, Pentry, Melanie Antonio. Hello to Ann Chris Balintos. Happy watching Ann Chris Balintos. I-present ka pa nga muna po. Sabay nga agrapol tayo. Ann Chris Balintos, 45 nga na online. Hello to Hamad Alaybani kakabsat. Okay. Halad Alaybani kabsat. Adayin niya kwamon. Okay. Hello to Mylene Lubwi. Ay dito awan nagan na po. Ibagayon to. Awan tinagang ko kunayon to lata. Hello to Mark Alonso Tango. Hello to Mark Angelo Tango. Dato ya po Mark Angelo Tango. Paspasan nyo apo Carlota. Hello to Carlota. Atoy Carlota MM. Happy watching Carlota MM. Hello to Carlota MM. Adanaga mo na ding. Gurika Carlota. Hello to Carlita MM. Happy watching ading Carlota MM. Medyo Emily Guillermo. Happy watching. Emily Guillermo kakabsat. Happy watching kada kayo amin. Emily Guillermo, adaya entry mong kabsat. Hello to Lani Domingo. Happy watching Lani Domingo. Nakapoy ni Mami May. Di na ko may tulungan din na Mami dito. Lani Domingo, the entry mong kabsat. Hello to Ricardo Alquiros. Kakabsat. Hello to Ricardo Alquiros. Hello to Daniel C. Cardenas. Daniel C. Cardenas, kakabsat, ken kagayam, nakapoy. Daniel C. Cardenas, Adanagamon. Hello, Lorna Domingo. Lorna Domingo. Kay Gijawan tinagan na po, ibagayo latta. Hello to September 11. Hello to September 11. 52 po na online. Hello to Chris Joy Tabutol. Joy Tabutol, kakabsat. Hello to Chris Joy Tabutol. Danagamon ading. Hello to White Lady at Danagamon. Okay. White Lady Danagamon kabsat. Hangkay madanagan. Da kayo nga 52 apo kitam sa apan dakmut tam sa apan yun ni Hosmut kakabsat. Share. Hello to Nasus Florido at Danagamon kabsat. Nasus Florido. Okay, dadakkel. Oh. Dadakkel ati itid ni Mami May nga pagbulaan tayo apo ni isang bandeha do. Adatabot dati iti pagbulaan tayo, may isang bandera apo. Nalawlawa, awan sweetie na. With kalob. With kalob, kabsat, with kalob. Ang present kay pa'y kakabsat, Lani Domingo. Ni Lorna dan sa naganatayin. Hello to Mark Angelo Danagamon. Hello to Manang Linda Tasani.
Linda Tasani, agyaman na kanda tayo sponsor tayo apo. Nga manang ko, hello to, diyan natin bagbaga na ganan. Hello to manang Linda Tasani. Hello to manang Angelina Cortez. Hello to manang Angelina Cortez. Ada naga mo manang pakitams up dak apo 50 po tinaka-online na 20 thumbs up ko gririnaksa. Happy watching to Atea de los Santos. Atea de los Santos kakabsat. Okay. Kung kaya po attendance nyo ba sa tayo ito ang bula. Hello to sino pa kita to? Emma Berbano. Hello to Emma Berbano, kapsat. Thank you very much, Emma Berbano. Hello to Marlene Dagyo atoy. Hello to Marlene Dagyo. Happy watching, Marlene Dagyo. Kung kayo apo ko, medyo makuanak. Marlene Dagyo. Happy watching, Marlene Dagyo. Marlene Dagyo, kakapsat. Okay, Marlene Dagyo. Happy watching. Adanaga mo na ding. Hello to Prelin Mona, Angie Alamo, Prelin. Angie, Prelin Mona, happy watching Prelin Mona, ni Angie Datoy. Okay, danaga mo. Hello to Scuba Queen. Hello to Scuba Queen, nagadaw kayo apa. Hello to Scuba Queen, present sir. Okay, Scuba Queen. Hello to, sino Datoy? Glaineris ko na nato. Hello to Glaineris. Hello to Glaineris. Hello to Glaineris Magay. Hello to Mrs. Magay. Happy watching, Mrs. Magay. At the present at Aquamon. Hello to Miriam Berge. Hello to Miriam Berge. Hello to Miriam Berge. Kakabsat ken gagayem. Okay, Miriam Berge. Danaga mo nating. Carol Sabal, happy watching Carol Sabal. Hello to Carol Sabal, kakabsat. Okay. Happy watching Carol. Hello to Carol Sabal, kakabsat. Happy watching kada kayo amin. Carol Sabal, ada entry mo na po, Carol Sabal. Hello to Miriam Berge, adan naka-ading. Carol Sabal adan. Hello to Talacute videos. At danaga mo na ding Talacute videos. Talacute videos ikang ko ti pajaket ko na yo. Hello to Raisin Biernes, please i-thumbs up dak aputa hang agtali datoy kuana datoy tauna kun datoy thumbs up ko. Talacute at danagamon Marinel de la Cruz. Hello to Marinel de la Cruz. At danagamon Marinel de la Cruz. Thank you. Hello to Setembre at danagamon Setembre. Hello to Mami May Urita. Hello to Mami May at danagan ni Mami May. Paki-thumbs up si host mga kaibigan. Okay, hello to Maribik Ogale. Hello to Maribik Ogale at danagamon. Hello to Cheryl Lakaden, kakapsat. Adanagamon Cheryl Lakaden. Hello to Melanie Uganisa kun AJ insurin pangkutatay. Hello to Evelyn Talbo. Hello to Steam Sisiwit. Thank you very much for this sponsor. And thank you also to manang Ruby Pigalapon, our beloved sponsor, kakabsat ken gayam. Hello to Cynthia Berga. Hello also to Cynthia Berga, 56,000 in the house. Thank you very much. Hello to Julie Abuan. Happy watching ading Julie Abuan. Thank you very much Julie Abuan. Kakabsat ken gayam. Hello to Emma Berbano. Emma tatakalang buya kanyak. Emma Berbano. Hello to Emma Berbano, kakapsat. Okay. Hello to Vicky Ariola. Happy watching. Vicky Ariola. Okay. Hello to Vicky Ariola, kakapsat. Hello to Vicky Ariola. Danagamon ading. Okay. Nakatulong kayo. Hello to Melby Belmonte. Hello to Melby Belmonte.
Hello to Marina de la Cruz. Hello to Manang Adela Bisaya. Manang Adela Bisaya, danaga mo Manang Adela Bisaya. Hello to Manang Adela Bisaya. Thank you very much Manang Adela Bisaya. Hello to Jaden. Hello Jaden. Jaden. Amin apo nga adana adda balay na dito mabaling kayo nga aga. Hello to Jaden. Hello Jaden. Happy watching Jaden. Ani Jaden kakabsat. Thank you very much. No, Jaden. Hello to Jaden na. Hello to Jaden. Jaden, nagbaba ka man ti balay mo ading Jaden. Ni Jaden kakabsat ka gayem ni Reyes and Biernes. Ipabuti ti mamo. Jaden, Jaden. Okay? Jaden, nadanagan mo Jaden. Okay. Hello to Jaden. Hello to Miriam Berge. Adda na po ni Miriam Berge. Happy watching Swiss. Swiss, amin nga dabalay nakakabsat. Mabaling kayo nga Swiss Pinoy. Hello to Swiss Pinoy. Pinoy Patchwork. Patchwork. Nya? Hello to Sweets Pinoy Patchwork. Adan. Hello kakabsat. Hello to Iris Spring. Present. Iris Spring. Iris Spring. Adanagamon. Dagajawan nagam na apo nga mangag na. Ang ko isurat. Ibagayo madamdama. Hello to Adela Bisaya. Damanang. Ni Melanie Antonio. Adatatayin. Ni Evelyn Talbo. Adatayin. Hello to Swiss Pinoy Patchwork. Kakabsat Adan. Hello to Rosel. Hello to Rosel. Yatar, happy watching Rosel Ratal, happy watching. Sino pa? Rowena Ponceja. Hello to Rowena Ponceja. Hello to Raisin Biernes, Tinsiw Siwit, ni Jaden. Hello to Rowena Ponceja. Okay, happy watching. Maribel, daka dito Maribel. Hello to Colin Cute. Hello to Colin Cute. Hello to Colin Cute. Agbagi baba kayo te balayo dito. Agdidikit kayo dito. Colin Cute Raynon. Happy watching kakabsat. Colin Cute Raynon. Kabsat. Danagamon. Okay, amin nga dabalay na. Bagi baba kayo. Daniel C. Nerissa Tabios. Jaden. Thank you host ko na ni Jaden. Jaden. Mangibaba ka ti balay mo. Taipin ko. Jaden. Hello Jaden. Jaden. Dadya nakita. Okay. Jaden. I-subscribe ka pa Jaden. Okay, ayan ni Jaden, kakabsat ken gagayem, manutikwana, 462 sub na. Hello, Jaden, happy watching Jaden. Jaden, mangibaba ka pa balay mo Jaden. Jaden, tay pinta. Sabali mo ti may kuana Jaden. Ang kung mabaling nga ipin. Okay, Jaden, happy watching Jaden. Okay, pin. Dahito ya po iti bisitaon yung nga balay ni Mr. Jaden. Taiso apo ti may sa apo nga sponsor dito ibabawin kini Raisin Biernes. Please dikitan nyo dahito ni Jaden kakabsat bisitaon nyo dahito nga nakapin. Taiso apo iti isuna apo iti may sa nga sponsor dito ket laglagipin nyo ti ag comments di jay. Raisin paki-check mo dagiti ag comment nga sumurat di jay. Tapno ti kasta mayat kakabsat. Bisita yo apo dahito ni Jaden, dikitan nyo iso nakakabsat ken gagayem habang agalalanak pa lang itinagan nyo. Taiso na apo iti may isang sponsor tayo dito. Agyaman at ken manang Ruby Galapon, Team Sisiwit, kun dati may isang manang ko. Thank you very much kakabsat ken gagayem tagalanak pa itinagan nyo ko. Basta numabunot apo tinagan nyo dito, isa agasot nga pisos ti abakon iti prilod, numabunot itinagan nyo madamdama kun dati baboy kakabsat. 56 apo nga online, happy watching everyone. Okay, hello to Daniel C. Hello to Charlene Bell. Hello to Charlene Bell. Hello to Charlene Bell Kumar. Happy watching Charlene Bell Kumar. Thank you very much sa adding. Charlene Bell Kumar, nanagang mong kabsat. Hello to Manang Angelina Cortez. Jaden, thank you so much. Melanie Uganisa. Apay adda lakom Burias a native sir. Adu. Into no may to aganak ti duwa nga baboy mi manin apo nga Burias nga native. Adu ti lakom mi nga native nga baboy no aganak to may to. Hello to Melanie, Catalina Casco, Team Sisiwit. Happy watching kakabsat. Paki-bisita yun ni Jaden apo, taiso na apo ti mapanyo bisitaon nga mag-comment kayo di jay. Okay? Catalina Casco, happy watching. Hello to Seni Acedo. Happy watching to Seni Acedo.
Seni Acedo, Danagamon Seni Acedo. Hello to Sense Cooking Compilation. Sense Cooking Compilation kakabsat, compilation. Sense Cooking Compilation ni Raisin Bernes apo dati sponsor tayo iti 1,000 preload iti Team Sisiwit. Thank you Team Sisiwit. Okay, pakitulong niyo po ni Jayden na po ta dumakkel mo ti balay na kawampay ti limagasot nga balay na. Hello to Manang Adela Portuguese, amin nga dabalay na apo. Mabaling kayong agibaba iti balayo ditoy. Amin nga dabalay na apo ditoy, mabaling kayong agibaba iti balayo. Sweet Boy, Catalina Casco, Seni Acedo. Okay, agidiyahawan tinagan na po, ibagayo tatawan pa itang kung nagang kusertak no may present kayo apo. Nagadunay surat ko. Okay, agidiyahan pa awan tinangag nanganagan no Ilocano tayo amin dito apo, pakibagayo, awan nang kunagan 57,000 in the house kakabsat. Maribik Ogale, okay, Jayden, pabalik na lang ko na. Pakidikit yun ni Jayden, kakabsat. Tani Jayden, nagpatpatulong ka na tayo apo nga Ilocano, nga sapay ko maaputa, umadumot ti saba-saba na. Iso nga, pakidikit yun apo isuna ni Jayden, iso marunong nga ipin ko ni Raisin Biernes. Iso da po, hello Jambi, Deyang Castillo, happy watching Deyang Castillo. Thank you very much Deyang Castillo. Raffle draw iti may isang native nga baboy tatapo. Sa balinto numalpas ti Ramadan, another raffle tumarin nga may isang baboy po native. Hello to Sherlyn Bell Kumar at danagamon ading. Sherlyn Bell Kumar at danagamon ading adana alak ginagamon. Adawa entry mo ading. Hello to Ganda Michel. Ganda Michel, happy watching. Ganda Michel at danagamon. Hello to Dian Castillo, tatabarbarin ko na. Hello to Ann Chris Balintos, 56 million in the house. Thank you very much kakabsat. Hello to Manang Trinidad Adswara. Jayden, pakidikit you ni Jayden kakabsat. Pakidikit you basit ni Jayden apo da kayo apo nga. Amin nga dabalay na dito apo mabalin kayo nga gibabati balayo, taag didinikit kayo muna sakbay nga agrapol nak iti sagwa 100 pesos nga preload kakabsat ken kaya. Hello to Marilyn Sacules, kakabsat ken kaya. Marilyn Sacules, paki-share yo apo dato live streaming ko. Hello to Ann Chris Balintos, hello to Colin Cute Reynon, Dan Jayden, kakabsat. Amin nga dabalay na kakabsat Dan. Hello Malu Cortez, thank you very much Malu. Malu Cortez adanaga mo Malu. Agyawan tinangag na agmanual ako sa na magdikit host para safe. Magmamanawal ako sana na magdikit para host ko na para sa safe. Okay, bahala ka Lani Domingo, happy watching Lani Domingo. Taculate videos. Hello Taculate videos, Taculate videos. Hello to Taculate videos kakabsat. Okay, Taculate videos kakabsat. Lani Domingo, happy watching Lorna Domingo, happy watching Lorna Domingo. Maribik, happy Jade Dejen. Manang Cynthia Berga, happy watching Manang Cynthia Berga. Hello to Ateya de los Santos. De los Santos. Hello to Ateya de los Santos. Uray kay basit apo ta i-present kayo sayang. Hello to Marinel de la Cruz. Hello sir, nangug ko nagang kaw. Okay, nya naganda jayay Saudi. Hello Saudi. Okay. Ading nya ginagam mo Saudi. Basta Saudi girl. Saudi girl, iso datoy Saudi ti kuana. Iti surat-surat na jak amunagan na lipaton. Saudi girl kalatan ading Saudi girl. Hello to Jack Pay nang nagtinagang ko una tawa mo nagamo gamin ading ko na. Okay, Saudi girl, Jambi vlog. Happy patthumbs up lang po sapat na. Marinel de la Cruz, Ateya de los Santos, happy watching kada kayo amin kakabsat. Taga Danaili, Alakapang Cagayan. Happy watching 57,000 in the house. Hello, agyawan nagan nga nangag na po aguni kayong kani agbulan ako. Hello to Daniel C. Cardenas. Nailistakan si Michel ni Carol Sabal na laistay sunan. Nagang ko Gemma Hernandez. Gemma Hernandez Gemma Hernandez, ayan na tayo sa Udiger ko na nadyayin.
Okay, Gemma Hernandez. Gemma Hernandez Latan. Paimang kumanin. Hello to September 11, Danaga mong kabsat, Taculate Videos, happy watching Taculate Videos. Bilyabara, hello to Bilyabara, Tanatat, Bilyabar. Aldan, hello to Bilyabar, Aldan, Adanagamon, Aldan, Istarla. Bilyabar, Aldan, Istarla, Danagamon, may nga baboy datoy kabsat, Raffle datoy. Thank you very much to Bilyabar Aldan. Siyak ti awan nagan na Bilyabar Aldan Istarla. Thank you very much sa Tanatat. Hello to Egalam Rosie. Hello to Egalam Rosie kakabsat Adan. Hello ti awan may nagan na Mark Angelo sir. Adat tayo ba ajiragan kun Adan Mark Angelo insurat ko tatayin. Hello to Catalina Casco may Camburias ko na. May Camburias 61 na po na online paki-share yo apo, paki-like yo ken agayab kay gidi kakadwayon apo ta sayang. Nakawin na i-present ko amin dagitag buybuyan apo, kita nyo no danagan nyo Okay, Berninator, manang Berninator, happy watching Berninator. Okay, Berninator, kakabsat. Berninator, adan. Hello to Lorna Dinglasan. Hello to Lorna Dinglasan. Lorna Dinglasan, kakabsat. Dinglasan datoy. Okay, Dinglasan. Lorna Dinglasan, adamanin entry mo nating. Nagado datoy. Melody Tolentino, banya sa daywan nak ko na. Banyas, aray wanak ko na ni Apo Melody Tolentino. Hello, pakidikit yumot ni Marivic Ogaliseria, please. Okay. Abi watching kada kayo amin kakabsat. Okay? Rowena Ponceja Adan, ni Lorna Dinglasan Adan, ni Egalam Rosie Adan, Melody Tolentino Adan, happy watching ni Starla Adan. Happy watching. Agyawan nang tinagan nagreklamo kanya ako na putat no may sali kayo. Okay, ready kakabsat ken gagayem. Ken sakbay na po, mapanyupay dikitan ni Jaden Apo. Okay, I will give you 5 minutes to go in the house of Jaden kakabsat. Please help Jaden to clean his house. Hello to Jaden. Paki-visit yung balay ni Jaden kakabsat. Okay? Tamsapan. Hello to Catalina Castol. Linda Tassanin Alpas ko na da. Lorna Dinglasan, happy watching. Paki-visit yung balay na apo, tamang rugita yung agbulan. Lina Manang, Nalpas, dikitin sir, ken Jaden. Okay? Jaden, nag-thank you kan. Dikit. Carol Sabal, Catalina, hello to Jennifer Colanta. Jennifer Colanta. Happy watching Jennifer Colanta. Jennifer Colanta, may entry ka nakakabsat. Jennifer Colanta. Hello to Graymers Magaya, Danagamon, Melanie Organisa Adan, Evelyn Talbo Adan, Melanie Tango Domingo Adan, Jaden. Thank you kakabsat. Vicky Ariolo Adda dito'y balay. Dito'y balaynan ko na. Vicky Ariola, Kangkati, Cynthia Berga, dan. Pakidikit yung apo dato'y baro, no balasang dato'y tiyak among. Jaden, pakidikit yung apo, help. Pakitulong yung isunab. Okay, diyang Castilno, gado agbuyak-buyak, kasta kumakanayong ko nam ako. Apo, hello to ading Glenn Molina, happy watching ading Glenn. Molina, happy watching kada kayo amin na. Glenn Molina, da kastamon ading ni, dalagamon. Okay, present manong wampay nagang ko bareng mabunot. Hello to Jan Padua, happy watching. Mabaling kayo mo latang agpatayab iti dolyar ko dito, yun kaya yo. Jan Padua. Hello Jaden, balikan kayo, nakasip na ganyong kakabsat ko na. Emily Guillermo Dan, Marivic Ogale Dan, Janel Mer Colanta, Janel Mer Colanta, kakabsat, Colanta. Okay, Janel Mer Colanta, kakabsat, Danagamon. Chris Joy Trinidad, Dan sa Nagamortayan, Chris Joy, Trinidad. Crisel Joy.
Crisel Joy Trinidad. Hello to Crisel Joy Trinidad. Happy watching Kabsat. Crisel Joy. Catalina Casco. Dati ag paramid na po iti kakulungan daytoy abakag nga buriyas. Apo le ko. Nagparamid ka ti kulungan ko no maabak katatak kasano karudan. Jaden. Host agpa Gcash nagtulat ta kengkang ko na ni Jaden. Thank you very much Jaden. Awan Gcash ko. Kapatang mo ni Raysen ni Raysen ti manager mo, Jaden. Happy watching Marinel. Hello Lorna Domingo. Hello to Lani Domingo. Kanayon ko mga kasi-viewers mo sir no ag-live ka hahaha ko na. Kanayon mo nga buryas agaron ti may parapol no kwa kasam data. Anya pa itawan nagan na po, agreklamo kayo no, nyo pa nang nagdidiragan nyo ko ni basit dati pagsurata kon i-close konton. 60 apo nga nakakasjay, thank you very much. Hello Manang Ruby Galapon, awa da Manang Ruby Galapon. Manang Ruby Galapon, mapalaban dati sponsor mo Manang Ruby Galapon, Manang Ruby Galapon, dadtuyon tay nagam mo. Hello Manang Ruby Galapon. Hello to Catalina Caston, naibus no ka to laun panay buriyasan Raffle mo ko na. Apo naibus to mo lang din sir panay nga buriyas ti Raffle mo ko na. Maribik ko gali nasa 485 na Jaden, 485 na Jaden ka na. Okay, happy watching kada kayo amin apo 56 apo na online. Okay, sino pa iti awan dito inga kwa. Hello to Maldrid. Shakser awan. Maldrid. Hello to Maldrid. Happy watching Maldrid. Oh, Maldrid. Danagamon, kabsat. Hello to Amor Acorda. Jaden. Amor Acorda kakabsat. Happy watching. Amor Acorda. Danagamon na po Amor Acorda. Hello Jaden. Wow, thank you po. Kunana. Hello to Vicky Ariola Castapo. Ti panagayap dagiti Ilocano apo. Once kami kasdi kami, da kayo apo amin nga ada YT channel na tagpatulong kayo nga agpaado iti sabasabayo apo. Aguni kayo, tauray no basit lang ti may tulong yo diti live agla-live at least agtitinulong tayong Ilocano mas na lapimpintas no kwa. Hello to Catalina Casco, Jambi. Hello to Norgie Dison, Auntie Norgie. Happy watching Auntie Norgie Dison. Kada kayo amin kakabsat ken gagayem. Norgie Dison. Amo yun, nagpaluto na kini mami may apo ti naanger nga laya, ta sigurado nga agpaparaw na kon. Hello to Auntie Norgie Dison. Hello to Nerissa Tabios. Ni Manang. Soria Biernes. Happy watching Soria Biernes. Soria atin no Sonia. Hello Sonia Biernes. Adalaga mo na ading Sonia Biernes. Okay, Sonia Bernes, adanaga mong kabsat. Hello to Sonia Bernes. Happy watching Sonia. Okay, na-jacket ang kapayin. Nerissa Tabios, Daniel C. Okay, happy watching po nga 56 nga na online. Okay, September 11, payakap din po sa aking munting tahanan. Sonia Bernes. Catalina Casco, Mardid, thanks po, God bless ko na. Hello to Love Liwliwa ko na. Love Liwliwa. Hello to Love Liwliwa. Dahil ito yun po ti adanaga mo Love Liwliwa kakabsat. And team. Hello to Miyaka Antonio. Hello to Miyaka Antonio kabsat. Thank you very much. Danaga mo Miyaka Antonio. Naibusti pagsurata ko. Okay, awanan, dami na ganyan. Mabalin na grapulan. Basta once may isang abunot apo, kaya na saon 100 pesos iti preload na. Tapos kalpasan iti isang apulo. Okay. Dagiti anos apo alak agyaman dagiti hanga makauray no kwa. Sayang baka may baganto ginagan niyo. Hello kada kayo aming kakabsat ken gagayen. Baliktad sa dadya na may baliktad yun na may ako. Dadakkulin. Hello, happy watching everyone. Ay gusto. Okay, happy watching everyone. Kung kita mang gato ti pag suratak apo ko nagkurangan. Nagadu kayo gamin. Okay, 65. Pakitams up yung si host kakabsat. Okay, kung kayo apo tamang gato ti pag suratak tinagnagan niyo.
Okay, happy watching. Kaasi dagiti umay ko tapos hadda mo makasali iso nga isalik pa ida apo uray ko basilang nga panaganos. Okay, go. Sino pa yawan ti kuan nanagan na Melanie Antonio Danagamon Sonia Dan Catalina Dan Evelyn Talbo Dan ready. Ready kakabsat ken gagayam. Gulay kay pesano agredy nakakabsat ko. Angko pay na-shoot dati kaduan. Agi insurat ko tatalang apo dato itilagyan na. Agitay lang kasusurat na iso dagitoy apo ti agitoy apo ti kwa. Ngem tatta baliwak. Duwa dati baldi nga pagbunuta. Makita yu apo awan nagyan na ani pulos. Itatayalisong ko datoy. Ipang ko dituyen. Tapos ipang ko datoy. Na paano? Dagiti ipang ko datoy. Okay. Okay, chip. Agyawan nagan na bagayo kakabsat ay na permimot kun ani manang Angelina Cortez. Manang Adela Bisaya, happy watching. Okay, datoy apo. Awan sweetie na datoy nakita yu ang naisutan. Okay. Tilang damagag man na po, no, at damin nagan nyo dito yan, nangagyo dagiti nagan nyo, sayang dagiti impay dito, kawan nagan na, kababa impay. So nga, sakbay, kang kay pa 5 minutes, apo nga mapankin ni Jayden, tapno didinikit kayo pa nga muna. Sinawan tinagan na po dito, po, awang kaduam, sir, nga agbunot. Itimang bunot, apo, itimay sa nga baboy ni Edric. Timang bunot, apo, itimay sa nga baboy ni Edric, kakabsat. Iso timang bunot. Hello to Carlita MM, Oldan. Umay kan, alingo katalia ni katakal ni Carlota MM. Melanie Antonio, umay paggatang lang tibagong sir. Prelin Mona, one kabsat. Hello to, da kayo apo nga. Hello to Marilyn Sacules, at Danagam no Marikis. Hello to Manang Ruby Galapon. Okay sir, may kan, lechon, kano. Glainery sa Magay, Newpon. Niyawan pa ni Newpon. Happy watching Newpon. Ni Newpon kakabsat ay ipantayo isuna tanaudi. Agyawan nagan na Newpon and Trim Newpon. Hello to Manang Adela Bisaya. May gasat alingo ko na Manang Adela Bisaya. O tulang tayo kakabsat no taga Cagayan, Kaspagarigan, taga Apari, taga Lakapan, taga Bulug, taga Balisteros, ti mga pagkakabsat basta makadanon igipayagan is Balisteros Cagayan, ginano mo nga balay may apo. Mapanyulat tatiliwon aji inabak yun. Ngam, sabay nga mapang kayo, ako instrakan kayo muna, tabakano, kuna ni Kathleen ko, ay, mano nga, damo umay ng tilukuan di Boriason ko, jak mamuno sinudajay ko, na iso nga, masapul nga gaamu tayo kakabsat. Ngam no, kas pangarigan na po ta, OFWs nga adayo itinaga, mga bakta, adayo unayan na maala, aji baboy nga personal, good as kas, 1,500 pesos apo iabakan nyo. No sino ti makala ti baboy nga dayo apo dito dijay payagan is Balisteros Cagayan ginano mo nga balay mi apo igud askas tayo apo 1,005 iti maitid kanyayo nga pan nakabayad dati baboy ngum dati baboy apo ko ag 2 bulan na into no 19 2 bulan kakabsat datoy padaanan nyo atay may nga baboy pay apo nga mabula into no malpas ti Ramadan, takakaasimot dagiti, timulong kanyak iti YT channel ko, apo nga, nang pado iti WH ko, tama dama ti Ramadan, iso nga, next Raffle man yan apo into no malpas ti Ramadan nyo, kakabsat ken gayang batam latata dumakkel da jay baboy, tapno dakkel to no alaen da niya. So nga, thank you very much kada kayo. Amin, dahito yan apo to, urayin nyo nga panakabola iti buhay sa nga Burias, tain promise ko nga nabayag, so nga patuluyok apo iti dayto nga gondaway. Okay? Maribik Ugali. Hello Newpon. Burias Latang ko na. Okay? Hello to Newpon, Burias Latan. Lobelia Tamayo. An manang Lobelia Tamayo. Happy watching. Hello to manang Lobelia Tamayo. Don't forget to thumbs up the host kakabsat. An manang Lobelia Tamayo. Okay, ada entry mon. Adela 67 on the house ko na. Hello to Seni Acedo, malamis man nalamis ti man Edric mabunot nan to tinagang kuko na ni Seni Acedo. Apo. Mabunot na ginaga mo Seni Acedo ni Edric manen. Apo, di agagasat ka. Ikang kati bonus mo no kwa Seni Acedo.
bunusang ka, timay sa nga Espanyol nga baruno ko. Apo sa niya sa edo, no mabunot niya, direct mo na ginagamon, tas ikatay mga ba? Apo, bunusang ka timay sa nga baro nga Espanyol no ko. Okay, 73 apo na online. Thank you. Happy watching. Hello to Glay-Mary Magaya. Colin Cute Reynon. Good luck, gagayam ko nada. Berninator, bunutom na agang kuto sir, tapno agawid na Pangasinan, Jababoy, Lina. Catalina Casto, Arsenio Bernes, shoo ko na. Si Catalina Casto, Arsenio Bernes, shoo ka no. 73 apo nga naka-online. Alagyaman na ka po. Don't forget to thumbs up the host. Hello. Agnes Makasibang ading. Agnes Agune ka ading. Agnes Makasibang. Sibang. Happy watching, Agnes Makasibang. Hello to, ay na sir, kaan-anom ni Kathleen, ano kwa di anak ko na. Kaan-anom kano ni Kathleen ko na di anak ko sir. Ading ko ni Kathleen no kwa, hangabalasang nadasawa na. Nag-grade 1 semestra. Adasawa na. Hello to Cynthia Berga. Hello to Sonia Berjas. Biyernes, Maribik, Ogales, Sirya. Di ka pa'y makabalikason, sir, ko na ni Manang Angelina Cortez. So, pa'y manang isong... kasi nakamulmul nak Manang Angelina. Apay no, nakamulmul kayo, kas pangarigan. Makabalikas kayo. Nung madamati mulmul Manang Angelina Cortez, hangka makabalikas. Nakabulbul naktilaya ta sigurado nga agpaparaw na lubigaton kakabsat. Hello to Cheryl Lacaden. How to watching Cheryl Lacaden. Happy watching ka na kayo. Amin kakabsat. Cheryl Lacaden. Ready kakabsat. Nabannog cancer. So pay Manang Angelina Cortez na malive streaming na dito. Baglaki din apo ta inikan na ni Apo Diyos iti boses ko nga na pigsa. Tapdo adu ti maliwliwak apo ti tangatang. Adu ti matulungan ti liwliwak ng rayaw. Ken paglaki dita na anos dati bakit kunta. Numaminsan ni Mami may kontrabida no kwa iti live ko. Live ka manin. Nag-live ka tatay bigat. Ag-live ka manin. Live ka nga live. Pagwapo ka, papaaram ka sa dita live mo ko na naapaw. Happy watching ka na kayo. Hello to September 11. Bawal po ang emoji na hindi galing sa YT. Thank you. September 11, hello to Daniel C. Evelyn Talbo, ready sir. Umaykan alingo. September 11, Ruby Galapon. Depende no namulmulam sir kung galam Rosie. No dakkel ti mamulmulam ang kamakapatang. Ngum no ba ilang makapatang ka pa ilang. 68 ang anak online. 69 thumbs up. Thank you very much. Ready? Okay, mga lanak ti kwa apo. Imuna nga mang bunotak apo iti kwa walu nga sagsasanga gasut. Walu nga sagsasanga gusut nga winner. Ti patakarak apo ko, once nga nabunot ko tinagan nyo apo, ag-present kayong insigida no kwa with ginagan nyo ti Facebook tapno amok to ti lolo da. 100 pesos iti kada bunot kakabsat ti abako nyo. Tapos kalpasan apo da jay adatoy mabunot nga kasp nga preload. Mapantayon iti baboy kakabsat ken gagay. Mga 2 oras ko lang apo dito live ko iso nga medyo ano sandak kakabsat. Nga kadkadwaon tapno ti kasta apo ka umadumot datoy viewers ko iti YT channel. Amuyo pala ti revenue kakabsat. 3.59 dolyar pa lang. Hanak nga agba ng apo ti YT. Ngamkit di kayat ko lang apo nga dapakalagligay nga pagipanak dagiti video kaskas jay iso nga imbes apo nga agkita nakiti white saan nga agkita kakabsat tabasit pa iti revenue kanawang pa iti pin ko iso nga no problem no nya tinay baga kapo dito white na bayagan iso nga patuloy kon iti dayto nga gondabay ready kakabsat Manang Ruby Galapon Linda Tarsan Teya ready type 1 Type 1 kakabsat, 8 nga sagsasanga gasut, iti mangabak, iti preload kakabsat ken gagayem. 8. Surat kon, ready. May kang gasat kunaya. Okay, 6, 7. Agyamanak, ikin ni Jayden. Hello to Jayden. Pakidalaw yu pa ni Jayden. Apo kakabsat. Ikang kayo ti 3 nga minutos nga mapan iti balay ni Jayden. Kadag iti ampay apo nga nakadikit kini Jayden. Please, dikitan nyo. Raysen, Biyernes, mangibaba ka man tibalay mo, Raysen. Mangibaba ka tibalay mo, Raysen, ipin ko. Okay, Raysen, are you, okay, datuyin. Raysen, Biyernes, 70 million in the house ko na. Yahoo, ready kakabsat, ampay nga litsyon da kayo. Igadupay laang asan to litsyon.
Ti kaya ayo kami nung tirain nyo nga muna da jay igad ajay lechon ng santo igado agigado kay nga muna santo lechon si kayo mo. Jayden, thank you host. Okay, I will give you 3 minutes to go in or to visit the house of Jayden. Okay, please, 3 minutes kakabsat sakbay nga mangbulan ak tiwalo nga sagsas nga gasot nga preload. Okay, go 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 go. Ti kaya yung lechon nga sigod ti mo na tirain nyo pa nga muna tayo gado asan to lechon. Di ba? Nuli tirain nyo muna ti lechon. Apo, agbalin kay tumulangan nga mahiblad kayo muna ano kan iso nga igado nga muna tapno na hanga na nakarot iti nagan na jay tabana. Maribig madi eto September 11. Cynthia Berga, Atea de los okay? Okay, hello to Diang Castillo. Thank you very much, Frederick. Hello to White Lady, Alalia. Marinel, Jayden, Dan, Aurora Barikawa. Aurora. Hello to Aurora. Hello ka din, kuti kata Aurora. Barikawa. Aurora Barikawa, ag-present kayo apo na awan tinagan nyo. Tanarigat mo't nga umay kayo dito, ikawan nagan nyo. So, Aurora Barikawa, danagan mo na po. Okay, Cheryl Lacadem, Seni Acedo. Prilin, masaya kayo, daras no kakakapsat. Masuya kayo kakapsat no lechungin sigid ako naman, Angie. Baglakot ta ni Angie, alam mo dito yun. Riingom ni Alan, awo mo ni Alan, tibunutom DJ ko na Swiss Pinoy, happy watching Swiss Pinoy Patsworth family. Thank you very much. Aurora Barikawa, present sir. Ni Jambi, happy watching kada kayo. Daniel C. Cardenas, kada kayo amin na po nga 73 nga online. Thank you, thank you. Raisin Biernes, subscribe. Raisin, balay mo Raisin. Helen Ramos Dedel, apay awan met baharang mo. Ay hun, awan ti harang na kano kakabsat. Muna kayo tapaharang, di yung baga nga, senyo sir, agpaharang ka, di yung baga. Kung si kayo mo. Nabayag natututong ka, ang mga kita dato yung kwako. Raisin Biernes, nalipatak kakabsat nga pinaharangan. Okay, happy watching kada kayo amin kakabsat. Hello kada kayo amin nga wanti labas na kakabsat. Okay? Okay, guri kaya po ta ikakteharang na nakigtutak. Thank you kung dyan nag-message kanyak. Ta ala tutut nga tutut ka awang ti harang na kano iso nga thank you very much kakabsat. Apo, sayang manon. Sayang man hindi may sa oras kon kakabsat. Okay? Thank you very much. Nag-comments na sir sa anmet nga makita iso nga in-chat ka konan. Okay, sino aja ag-chat kanyat? Pututut nang atutut ko dyan mo na kanti harang nang kasano dato yin. Okay, ready kakabsat. Mapang kayo di Jay din. 2 minutes. Name masigado ko na ready gado. Ready Adela Bisaya man ang happy watching. Tutut ng katutut, gayam ti harang dati live kong kakabsat iso nga, thank you very much kada kayo apo. Okay, okay, happy watching kada kayo amin nga wanti labas na, agyaman nakaputihan anus yung makitakta ko na inay kontinu mo tibiyang dito, iso nga agyam-yaman nakunay ti adu kada kayo amin kakabsat. Okay, dahito na po iti muna, nga mga bak iti 100 pesos preload kakabsat ken kayo. Once nga nagbilang nakti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 taawan, mapanak to iti sabalin apo nga nagan niya. So aguni kayo, agkurikor kayo kakabsat. Okay, ready? Awanan ti agpa-attendance. Scuba Queen. Ready. Type 1. Type 1. Hello to Jayden. Happy watching Jayden. Sakbay kakabsat nga agbulan at
alahag iti daytoy nga gundaway iti napalaos nga panagyaman kada kayo amin apo nga ng suporta iti YouTube channel ko nga Roderick Molina nang rugi apo di nagpa-subscribe na iti nagpadunak iti WH kun aging gatta kayat ko ti agyaman iti napalos nga panagyaman kin ni Raisin Biernes kada kayo amin apo nga simuporta iti live ko iti kanayo na po nga panagla-live ko ti bigat rin na biidi iti upat nga bulan tapno lang maalak iti 4,000 watts hour ako iti daytoy nga Facebook daytoy nga YouTube channel ko ket kada kayo amin kakabsat alak aglalo nga pagyaman ako ti sponsor ko iti daytoy nga daw iti maysa nga baboy kakabsat buy-buya isuna. Kasi naman aboy DJ sponsor ko iti may nga baboy dito yung buy-buya. Ala ko thank you very much. Adi may nga baboy into numalpas di Ramadan. Ken agyaman agmat iti team sisiwit iti napalos nga paragyaman ko iti pangpanguluan ni Raisin Biernes ni Catalina Casco ni Jaycat Casco ni Melanie Ingaran ni Selvar Machea ni Seni Acedo kakabsat. Thank you very much iti team sisiwit ngay pangpanguluan ni Raisin Biernes ket agyaman agmat kin ni ading Jayden iti panag-sponsor na iti daytoy nga gundaway. Pangasiyo apo tadikitan nyo ni Jayden ket kada kayo amin apo nga padak nga Ilocano ditoy abroad dita Pilipinas. Agyaman apo iti anusyo ay ayadyo kun daytoy no tibiyang tauray pay basit pay apo iti revenue noon niya iti naikarik apo dito ihanga di revenue ti problema dito apo ngumkit di ajay panaka itit ko iti linglingay kenray aw kada kayo amin manipod iti panagbuy-buyayo apo ti YouTube channel ko iso nga kada kayo amin nga OFWs ayan man nga suli iti lubong iti ayan nyo apo iyawat ko iti napalapos nga panagyaman ko iti panangtarabay yo apo iti YouTube channel ko nga Roderick Molina kastamat iti Facebook page nga liwliwag ken ray aw dagiti OFWs nga Ilocana. Hello to Marinela de la Cruz happy watching ken kada kayo amin kakabsat nga admins iti daytoy nga iti Facebook page ko apo ala kagyam-yaman nakakabsat ken gagayam. Okay, ready na po na nohan nakto makasubsubalit na po ko ni apo Dios tulatan apo timang sa mga subalit iti intid yung ayat kantoy no motibiyang ala ka thank you kada kayo amin kakabsat. Kay amin nga Ilocano ayan man nga suli iti lubong iti ayan nyo apo nga OFW keep safe everyone. God bless us all and thank you so much iti support tayo iti daytoy nanumo nga YouTube channel ko kakabsat. Okay, ready kakabsat. Hello Taculate Videos. Hello to Taculate Videos ang kapay nga nagkanti ko am Taculate. Adapa may sa apo kasimot ni GDNH hehe. GDNH ay makulog ang gusto apo nagdakkel nga baldi ko na. Hello to GDHH hehehe. GHD hehehe. Ada kas ginan ni. Agtamsat kayo apo no di ka pa nakatamsat. Ni? Lobelia, harang ko na. Jambi, bawal po ang emoji. Dayan, parwari misuda, kuya tapno, maharang da. Okay, da kayo po nga buy-buya, rumwar kay pa lang, mapangkay pa lang iti, ayan ni Jayden. No, agbuy-buya man ni Raisin Biernes, mga ibaba ka man tibalay mo, Raisin, ta bisitaon dat, sabay nga agbulan, nakabsat. Rumwar kay basit, tapno maharang kayo, tapno tikas tapo ka, rumwar kayo, mapangkay pa lang kini Jayden, da kayo nga hampay na kadikit kakabsat kang gagayem, bisitaon nyo mampay tibalay ni Jayden kakabsat. Okay, urisak to bisitaot mamot. Jayden, happy watching Jayden. Rumwar kayo apo iti balay ni Jayden kakabsat. Mapangkay di balay ni Jayden, rumwar kayo pa ilang kakabsat urisyak ni napannamutan. Okay, 494 subscribers kakabsat. Okay, Jayden, happy watching Jayden. Paki-visit nyo pa'y kakabsat takit-kitak dito ni Jayden at dapay adalang pa'y lang awang pa'y tilimagasot nga kwa natatay. Bimasit-basit. Da kayo apo nga kwarumwar kay pa'y lamot mo pa nyo bisitaon ni Jayden kakabsat kang gagayam tayo so apo ti may sa apo nga sponsor dito yung mangipat-patag iti numutibiyang. Hello to Jayden. Okay? Paki thumbs up yung iso na apo ni Jayden. Ken comment kayo mo akakabsat pakakita nga simurat kayo. Ang mahana mo makakomment dito, ini, da comment na. Okay,
Hello, Jaden. Hello, Dan. Dan, Jaden. Tanong makita nga si Murikak niya. Hello, Jaden. Happy watching, Jaden. Thank you very much, Jaden. Okay, ready. Sumurot kayo pa lang mo ti Jama pang kay ni Jaden ni. Uy, nagpintas mo ti ko ni Jaden ni Apo. Iti po sharing is caring. Mangmangtidmat Apo mangmangtidmat Apo isuna goods kadag iti padang marigrigat kakabsat iso nga agyaman nagkini Jaden kakabsat ken gagayem. Okay, Jaden. 494 pa lang apo rumuwar kay pa lang matabisitaon nyo isuna. Tawri siya kadat tuy nakayan ti balay ni Jaden. Abuy-buya kakabsat ken gagayem. 53 apo nga online paki rumuwar kay pa lang basit sanak to agagkwa. Sanak to ni talaga apo no ni Jaden apo ko tumultulong kadagiti marigrigat kakabsat nga pada tayo ni nagado nga payless na apo ni Jaden nagititid apo iti supply dagiti goods uno dagiti makan payless sardinas kadaglalaw. Okay, hello Dan harang ko na Jambi apo Mira Gracia Suyat, happy watching Mira Gracia Suyat kabsat agkwa ka apo present ka apo Mira Gracia Suyat, happy watching Mira Gracia Suyat. Ad moderator Mira Gracia Suyat, happy watching. Hello to Maribel na napanam. Maribel Lizardo na napanam. Maribel tataka lang na. Hello to Lailani si Baluka, nagadukay pa lang. Hello to Lailani si Baluka kabsat si Baluka. Okay, muna bunutan tayo o walo nga sagsasakasot. Hello to Laina si Baluka adi nga pi watching. Josephine Samalio, Auntie Josephine Samalio, Auntie, happy watching Auntie Josephine Samalio at kwamo Auntie. Okay, Josephine, Melanie Antonio, Jaden, agoy ayudak nilabsam nakmet. Ajay ayudak talabsan nakmet. Arceli Lizardo, happy watching. Arceli Lizardo. Dagiti okay, sense ako. Ay pang ko ni sense cooking compilation kakabsat ken gagayam. Okay. Sense cooking compilation kakabsat ipin ko isuna. Aguri ka ay iso ipin ko ni sense. Aguri kaya po tay pin ko ato ko ni Raisin. Paki ko yun ni si Raisin kakabsat ta dato ko iso titumultulong kanyak apo kakabsat. Ni apo yang kumay pin si ka Raisin. Okay? Happy watching Raisin. Okay, Raisin. Okay, ipin ko replace pin message. Okay. Mapangkayumot tata dito ayan ni Raisin kakabsat ken gagayem. Dito ayan ni Raisin paki dikit yumot ni Raisin kakabsat ag comment kayumot apo. Okay, Raisin sense cooking compilation apo sumuwar kayo mapan kayo ka natin nakapin ni sense cooking compilation ko kwa ni Raisin datoy kakabsat ken gagayem. Hello to Bennett Joy, haraba nga ialak pa dagiti naudi kakabsat. Bennett Joy, hello to Bennett Joy Lizardo, happy watching Bennett Joy Lizardo. Okay, Bennett Joy dan Bennett Joy, gitiawan nagan na kakabsat diyang kastil dating dikit kakabsat. Sense cooking, Jaden, God bless you kabsat jay sardinas ipadalam tibatog mi sisi ko na. Hello Jaden, Bennett Joy, Jaden host agnayon nak pang parapol ko na. Okay, maestro padikit YouTube ko para iti charity works ko na. Hello Auntie, Swiss Pinoy Parts Work Family, pakibabam ti balay mo Auntie, jak makita. Pakibabayo man apo ti balay ni Swiss Pinoy Parts Work Family. Sakbay nga po nga agbula tayo ure ko may sala nga minutusan sabay nga alauna. Dan sisi Raisin Biyernes ko na po. Agtitinulong tayo apo nga kuna ni Auntie Swiss Pinoy Patchwork Family ko, maestro padikit to YouTube ko para iti charity works ko na. Okay Auntie, ang kamadanagan, ibabam ti balay mo. Hello to manang Angelina Cortez, kakabsat kin game tat kulugot dati. Talagang sinaganaak ti pagkuak. Ading Dan, Raisin Biyernes kakabsat. Hello to nya nagana na jay Swiss Pinoy Patchwork
family. Happy watching, Auntie Patchwork family. Mga iba ba katibalay mo, Sweet Pinoy Patchwork family? Ready? Dan Raisin, sense ko na na. Okay, pakidikit mo ni sense cooking compilation kakabsat. Happy watching ka na kayo amin. Okay? Okay, calculate dancer. Kung sense ko sa mga dumikit sa akin, huwag mag-iwan kayo ng kakabsat. Don't worry, balikan ko kayo. Aming comment kayo lang, iti video kakabsat. No, dikitan nyo ni Raisin, agwa kayo lang kano kakabsat. Ag-iwan kayo kano iti pakakitaan nga simmer kayo apo iti balay na kakabsat. Ag-comment kayo apo. Agnes Makasibang, Dan Sense Cooking Compilation, Maribel Lizardo, hello to Manang Angelina Cortez, nag-comment nak ading Raisin ko na. Amin nga sumurag iti balay ni Raisin, iti Sense Cooking Compilation kakabsat, mangtit kayo mat, ati oray tugot yu lang mat nga pakakitkitaan ngay si kayo kasi sumurag iti balay na. Okay, Daniel C. Cardenas, Marinel de la Cruz, Sense Cooking, Dan po. Lani Domingo, Dan. Hello, Kaliuliwa. Catherine Cantor. Hello, Cathy. Hello to Catherine Cantor. Hello to Catherine Cantor. Ni Lani Domingo. Hello to Cathy Cantor. Cathy Cantor. Hello to Catherine Cantor. Hello to Lani Domingo naman ng Ruby Galapon, nag-comment na ading Raisin. Lani Domingo, Jambi Vlog, Rowena Ponsea, Dan Cooking, Adela Portuguese, Dan kakabsat kin gayem. Mangi baba ka mamutibalay mo si ka naganan ni Frederick ni Ana Derrick. Ana Derrick, may babam dajay monetize nga balay mo kabsat. Aki sabay nga mangi kuanak, mangi baba ka. Mangi baba kay ti balbalayo abot pag sinublatat nga ipin si ka Jayden no habang agbulbulan ak ibabam di balay mo ading ta ipin ko suktak ni Raisin tapos tumalpas ni Raisin isukat kumot ni ti balay ni Frederick ni Ana Derrick. Ana Derrick pakibabam ti balay mo ta ipin kumot kabsat. Okay. Happy watching kakabsat ken gayem paki dadtoy na po. Iti balay ni Dian Castillo. Okay, adda harang nakakabsat. Thank you very much, Dian Castillo, for dropping dropping your has kakabsat. Pigsa sa harang mo, nagdakkel si ka. Hello kada kayo, aming kakabsat. Ready kayo, ready. 75 apo 61 nga naka-online. Okay, tap na wati ko na anyo mat kakabsat ka. Apo nakatiddag ti harang mo, nading ading Ana Derrick, thank you very much kada kayo apo nabayag unay. Okay, happy watching kada kayo aming kakabsat ken gagaye magyaman na kapo iti panagbubuyayo. Thank you iti sibubukal nga liwliwaken ray aw dagiti OFWs nga Ilocano Facebook page. Okay. Okay, ready kakabsat ken gagaye. Okay, umayaw na ko Okay, go. Mabalinin na po, mabalinin. Okay, agsubli na ko. Okay, mabalin tayo na po nga baliwanan, mabalinin kakabsat nga rugyan tayon, kakabsat ken gagayam. Okay? Okay, dadtang kakabsat. Ipin ko madamdama, Frederick, daddy balay mo no malpas no madikitan dan ni Raisin. Okay, Jayden, nagibaba ka latati balay mo kapsat. Okay, first winner tayo apo. Present Jayden, happy watching. Melanie Antonio Dama, sir, adanak pay lang harang ko na. Okay, guri kayo karod. Uyuray tayo. Hello to Nerissa, hello to Sense, Hamad Alaybani, dagayam ni Hamad Alaybani. Hello Hamad Alaybani, thank you very much Hamad. Seni Acedo, Hamad Alaybani. Okay, ready kakabsat ko ni. Adunay Alaybani. Hello to Hamad Alaybani. Okay, 2020, daka magayam 2020, di ka gununay. 2020, kakabsat. 2020. Okay, sino pa ito? Awan ito eh. Ni Catherine Cantor, ni Lobelia, ni Agnes Maxibang, Okay, Omar TV, daka magayam Omar TV, di kayong bagbaga. Omar TV. Kamakamda. Okay, Seni Acedo, Jambi 2020, tatay nakpaisya, di ka magununay. Okay? Okay, ready, kakasap. Marinel de la Cruz, Escoba Queen. Type 1 1111. Ready. Napangkay kiniraisenan.
Imadamdama di ang Kastilyo, mga ibabaka balay mo tayo pinkonto madamdama niya. Pag papanagbasit ni Raisin Gingato. Okay, ready. Josephine Samalio, hello to Helen Ramos Didel, to Senia Acedo, Catherine Emily Guillermo, hello to Miriam Berge. Hello to Miriam Berge. Miriam Berge, kakabsat Miriam Berge. Okay, Miriam Berge. Redin, awan ti kumamat no, da kumamat ibagayon to. Okay, maribik kita aman no, ada barbaro nga sumurat, pakibagayong ag present, ipanyo gini, aginagan na, aginagong ko paglabas sa atin, ta no mabasak, ta no isurat ko pa iti. Agi maudi apo nga, ang sumurat, ta madamati bola, ibagayo apo ta, isurat ko isuna, kaasimat no kwa nya. Okay, thank you very much. Ayun na ko, hello to Carol Sabal, happy watching Carol Sabal. Okay. Glaymery Magay. Glaymery Magay. Naibusan pa iti. Hello to Glaymery Magay. Okay, may Glaymery Magay, happy watching. Okay, hello to Mel Resurrection. Mel Resurrection. Mel Resurrection. Kaabsat. Hello to Mel Resurrection. Adanagam mo na din. Happy watching kada kayo. Ricardo Alquiros. Hello to Jaden. Hello, host is still here ko na. Hello to Ricardo Alquiros. Ricardo Alquiros. Okay, go. Kapsat, Vek Pepeson. Irish Spring. Ready na talagaan. Mel Opaki po. Okay, ready. Marinel Kitchen, sumali ka Marinel Kitchen. Marinel Kitchen, may kwan ka na, may pangalan ka na Marinel. Mark Angelo Alonso, thank you, Tango, happy watching. Luisita, happy watching. Luisita Ravena. Hello, Luisita Ravena, adanaga mong kapsat. Ingkamat na. Manang Perlita Glipay Matias, happy watching. Melanie Antonio, happy watching Melanie. First winner iti 100 pesos kakabsat. First winner iti 100 pesos kakabsat. No adda sumurat maribik ibagam tag present kanya. First winner tayo kakabsat, happy watching. Hello to Rapanan, Lucy Rapanan Detoy. Luisita Rabera ni Apo Lucy Rapanan Rabara. First winner kakabsat. First winner of 100 pesos preload. Congratulations to Boy de los Reyes. Boy de los Reyes kakabsat. Boy de los Reyes, happy watching. Okay? First winner tayo apo ko ni Boy de los Reyes kakabsat, 100 pesos preload. Hello to Gina Balanay Bailon, happy watching. Hello to Gina Balanay Bailon, happy watching Gina Balanay Bailon. Okay, 1, 2, Boy
De Los Reyes. Happy watching to Boy De Los Reyes. Magic Finger, come on. Boy De Los Reyes, 1. Hello, at the count of 10, Boy De Los Reyes, happy watching. Boy De Los Reyes, 2. Hello to Boy De Los Reyes, 100 pesos preload. Boy De Los Reyes, kakabsat aday so natatay. Hello to Boy De Los Reyes, kakabsat, happy watching. 3. Boy De Los Reyes, 4. Boy De Los Reyes, 5. Hello to Boy De Los Reyes, 6. Boy De Los Reyes, pakitams updak kakabsat. Boy De Los Reyes, 7. Boy De Los Reyes, 8. Hello to Boy ni Maribik. Ang kakount ni Maribik kon 5 ko na nam. Maribik 5, 6 ko na ni Maribik. Okay? Boy De Los Reyes kakabsat. Lorna Danglasan ready na po. Hello, 85 million in the house. Thank you very much. Boy De Los Reyes kakabsat, 7. Boy De Los Reyes, 8 kakabsat. Boy De Los Reyes, 9. Maribik, count. Hello to Boy De Los Reyes kakabsat. Happy watching, 9. And Bokya Awan kakabsat. Nabay medyo nabayagtangan nag-agbilang sita. Okay, next. Gabutawan ni Suna po. Habla de un momento complicado, de una familia, de un momento duro, pero que habla de la supervivencia. Por eso digo que en esta época también creo que ayuda a poder ver esta serie porque en un momento agrio de la vida de una familia... Pues, Amo yung tinangabak, maalak nga 100 pesos kakabsat. DJ Chef Arnel. DJ Chef Arnel kakabsat kang gagayem. DJ Chef Arnel, 100 pesos. DJ Chef Arnel, 1. Naimbagkan DJ Chef Arnel, 2. DJ Chef Arnel, 3. Hello to DJ Chef Arnel, 100 pesos DJ Chef Arnel. DJ Chef Arnel. Hello to DJ Chef Arnel, 4. Hello to Marinal de la Cruz, DJ Chef Arnel, 5. Hello to DJ Chef Arnel, 6. Hi po. DJ Chef Arnel, DJ A, po kakapsat, agsaksakit dato kakapsat tayo. Hello to DJ Arnel, si kailan si DJ yan, sir. Di kailangan ni DJ Arnel yan. DJ Chef Arnel, 7. Hello to DJ Chef Arnel, 8. DJ Chef Arnel, 9. DJ Chef Arnel, 10. Hangkong isubling kakabsat, nan. Está situada en los años 30, cuenta la historia Okay, de esta okay, familia. next. First winner, ti 100 pesos. Kakabsat keng gagayem. Okay, first winner tayo po iti ni Girly Bakuyag. Girly Bakuyag, 100 pesos, go, 1. Girly Bakuyag, 2. Girly Bakuyag, 3. Girly Bakuyag, 4. Hello to Girly Bakuyag, 5. Girly Bakuyag, 6. Hello to Girly Bakuyag, 7. Girly Bakuyag, 8. Hello to Girly Bakuyag, 9. To Girly Bakuyag, 10. Awan. Next question, next 100 pesos kakabsat, Risa Valle Sebastian. Risa Valle Sebastian at the count of 10, Risa Valle Sebastian, 1. Risa Valle Sebastian, 2. Risa Valle Sebastian, 3. Risa Valle Sebastian, 4. Risa Valle Sebastian, 5. Risa Valle Sebastian, 6. Risa Valle Sebastian, 7. Risa Valle Sebastian, 8. Risa Valle Sebastian, 9. Apay, awan turog kayon. Apay maturog kayon. Okay, Risa Valle Sebastian, 10. Awan. Apaw. Maturog tan sir. Okay, awan babasol ko nung nakaturog da. Okay, next. At the count of 10, ada iso na datoy. 100 pesos preload. First winner tayo po. Hello to Ateya Nicole Bertran. Ateya Nicole Bertran kakabsat ken gagayem. Ateya Nicole Bertran bilangan mo Maribik. Ateya Nicole Bertran, happy watching kakabsat.
Okay, Ateya, Nicole Beltran, Frederick, paki-down mo di balay mo kabsat. Okay, Ateya, Nicole Beltran, Adaka, 1. Ateya, 2. Ateya, 3. Ateya, Nicole Beltran. Ateya, Nicole Beltran, happy watching, Nicole Beltran, happy watching. Ateya, Nicole Beltran, 1. Ang bilang kan, Jambi. Okay, 2. Datan ang bilbilang ni Jambi. Thank you very much, Maribik. Adan to bonus mo kanyak. Hello to Sense Cooking Oil, Cooking Compilation 4. Ateya Nicole Beltran, 5 kanon. Nicole Beltran, hello to Nicole Beltran, Ateya, datatay. Okay, Ateya Nicole Beltran, happy watching kakabsat ken gagayem. Ateya Nicole Beltran, aday suna, wampay. Okay, Ateya Nicole Bertuan, happy watching king kaapo. Happy Ateya Nicole Bertuan. Okay, ipangkumot ni Diyang Castillo apo pakidikit yu isuna. Ateyo Nicole Bertuan, aday suna na 1. Ayan nan datay ag bilbilang 10. Bokya, Ateyo Nicole Bertuan. Next. Awan mo lang makalasa gasultay. Okay. Next, first winner of 100 pesos at Daisuna. Hamad Alaybani. Hamad Alaybani, 1. First, Hamad Alaybani, kabsat, ayam mo. 2. Hamad Alaybani. Hello to Hamad Alaybani. Are you still there? Hamad, present! Apo, gagasa ni Hamad. Hello, Hamad. Thank you very much, Hamad. Hamad Alaybani. First winner tayo, apo iti 100 pesos preload. Alaybani. Okay? Thank you very much. Naala tayo, Hamad. Okay. Daya po. Next. May kaduwa nga sa kasut, kakapsat. Adan ni Hamad. Hangabukya. Okay. Second winner of 100 pesos, Julie Abuan. Julie Abuan kakabsat ken gagayem. Julie Abuan 1. Jambi, agkuan kata bilbilangot. Hello, Julie Abuan. Julie Abuan, dato'y kakabsat. Hello to Mark Angelo Tango, happy watching Mark. Julie Abuan, happy watching. Julie Abuan, happy watching. Ni Mark ti agwawanan. Mark, ni Mark ti biro kokon. Okay. First winner is Hamad Adbuan. Ni Mark Anthony na talagang agkukan oray kay may kakabsat ko nagasat-gasat. Hello to ate Apo sir siya ni Ateya Nicole kunan. Apo Ateya Nicole Beltran Wontawal di ka mo insigida nga nagpresent tatay kabsat. You are not listening. Oray ka okay. Present nak sir kunana okay. Maribik, desisyon naman ni Ateya de los Santos Montawal, isuna ka no dajay. Amo nag-present, late ka na po Ateya ko na okusto. Habang agbilbilang nakapipaspasan niyo, nagbubuya kaya. Okay, late ka kanon ading Montawal. Okay, Madia sir ko na. Hello to Adan ko na late, okay? Hello, Apo! Girly Bakuyag, Julia Buan, Perez from Ruby Galapon konan, okay? Girly Bakuyag kakabsat. Okay, 1, 2 na late isuna basta na late kakabsat. Sir na nga back konan ni Ateya. Na late ka ni Julia Buan kakabsat 10. Julia Buan awan ni Julia Buan. Okay. Kas na ibagak gamin tatay numabilangan kayo apo no nyaman tinagnagan nyo dita. Ang present kayo ngayon sigida kas lako makin ni Nicole ni Montawal kaabsat Allah ka sorry po fair. Late sir ko na sorry po fair. Gusto nga talaga na late isuna. Okay next. Okay? Dato yung kakabsat. Next winner tayo apo ko. Nicole Bertran. Nicole Beltran kakabsat ken gagayem. Second winner tayo Nicole Bertran Noda from 1. Nicole Bertran. Happy watching Nicole Bertran. Nicole Beltran. Okay, Nicole Beltran kakabsat dato Nicole Beltran present kan 1. Hello to Nicole Beltran 2. Aglisen kayo ngamin apo ko na ni Rosie Egalam. Hello to Nicole Beltran, be fair late na siya sir. O late garod, iso nga
Nicole Bertran, 2. Ani Mark Angelo, tumultulong kanya kabsat ati baro nga anak ni Gerald Tango. Hello to Nicole Bertran. Hello Nicole. Alte nagadu present ko sir kunana. Ateya de los Santos Montawal. Okay? Sino dati Nicole Bertran kakabsat? Ibagayo gamin no aduti kasi daji gamin ko am tatay kwa adimot gamin may sa account mo. Account ko dati sir kunam ko ma. I-check mo, sir. Nateya de los Santos Montawal, kakabsat. Okay, Nicole Bertran, duwa ragan na, sir, kung naman ang Angelina Cortez. Nicole Bertran, happy watching, kakabsat kit. Sabalimit ngamin nagan mo, Nicole Bertran, kunana. Umuna pa lang bilang, sir, kunana. Okay. Guri kayo, kakabsat. Guri kayo, tagpapatang kyo. Ati Nicole Bertran, aday suna. Ateya de los Santos Montawal. Sino dati Nicole Bertran? Repress kayo kunana. Okay, 9. Ni Nicole Bertran dato yun na po naalak ito yun. Sino dato yung nangabak dito? 10. Ni Mark Angelo Tango ko 10 kanon. Ada ni Nicole Bertran kakabsat? Ibagayo kami no niya di account yung nga maibaga iso ti pag-comment yung kakabsat at asahan ko mo ammo. Okay. Ada DJ ko nana. Nicole Bertran, sino ni Nicole Bertran? Ada iso na? Hello, Nicole. Awan suna, sir, ni Nicole. Bokia. Present, sir. Siyak ni Nicole. Okay, kasjay. Kasi dati kami na po, agpaiso nga talaga nga, dua iti kuha na po, okay. Dati po, Nicole Beltran, kaputa isuna, dua ti account na. Kasto iti pamayan tayo kakapsat. Agdengagdag kakapsat. Nalaka lang ti pagpapatangan ko. Nukas pangarigan tatatay baboy tatay kakabsat iti ito tano baboy iti mabula pangpangasi yun uray 5 ti account yu tano anya din may baga nga nagan nga account isu ti gamitin yu kakabsat ta madamdama ko ya maribik ugali sir ya ko jam biblag mati gamitin na masapul magagamitin datay maribik ugali sir ya uno maribik ugali maribik no dua uno 5 po ti account yu automatic nga gamitin yu dahil may baga nga nagang kakabsat kang gagayem. Take note, into no baboy kakabsat iti mabula, uray no 5 ti account yu, no, hanga ginamit yu, hanyo ginamit datay account yu nga baboy, nga atay account yu itinagan nga mabulbulat at dato nga live ko, invalid. Okay, maliwanag kakabsat? One husto. Uray 5 iti account yu basta no, nya di inaka account yu nga may baga dito, iso ti gamitin nyo insigida, ag-change account kayo no kwa, kasjay. Okay, maliwanag kakabsat kasi maulawak no ka. Okay, next. Second winner tayo ni Nicole Bertran. Okay. Next. Awan tiyado kwa na. Okay, next winner kakabsat. May kalunga winner iti 100 pesos. Nerissa Tabios. Nerissa Tabios kakabsat 1. Nerissa Tabios. Okay, clear. Nerissa Tabios kakabsat kin gagayem. Nerissa Tabios. Ateya, may sanga tao ko na naman ng... Hello to Nerissa Tabios, present. Okay, kasjay. Nerissa Tabios, very good. Nerissa hangaman mismo. Okay, adu pa'y tinaga mo dito yung Nerissa Tabios. Very good, Nerissa Tabios. Next, may kapat apo nga winner. Iti 100 pesos preload. Talagang kuyigig ang kuyigig. Okay. May Aleste. May Besamot or May Aleste kakabsat ken gagayem. 100 pesos May Aleste. 1. May Aleste 2. May Aleste 3. May Aleste 4. Pag-present nyo. No baboy, mabunot, baboy meti pag-present nyo. May Aleste 5. Hello May Aleste. Mark Anthony, agpuka dati ubing. Okay, Mark Anthony Tango, thank you very much. 5 kanon. Okay, May Aleste. Ayan mo, May Aleste kakabsat. May Aleste, Catherine, pagunyam ni May 4. Okay, ni Mark Angelo 6. Mark Angelo 6, May Aleste kakabsat. May Aleste, napakatimaki May. May Aleste 7. May Aleste, how are you? May Aleste, kita ka po hello, Present Burias, May Aleste, kakabsat. Hello to 8, May Aleste, aday GCR ko na. May Aleste, sayang May Aleste, kakabsat. Okay, Bokya.
Uray no sa nga pulit ti account yu kakabsat no anya ti may panganagan ditoy nga account yu iti panagbuya yu idi isu ti patuluyon yu kakabsat. Ay siyak data sir sa balilan nagang kuhaan. No anya ti ginamit yu apo dati may baga nga nagan yu dito itahanak nga nagisurat ti aglalaok nga nagnagan idi nagpresent kayo idi kalabos nga pa nagla-live ko imasapol nga isu ti gamitin yu mo lang. Ngayon, malaliwanag. Okay. Correct. Ya kasi no ure man no ba inti ti account yo siya data sir am ugarod ko nagadumot ti account yo iso nga dano nya ginagan nga maibaga dito iso mo ti i-present yo hangka nga kasi bibiro committee ni iti sabali nga nagang ko awam mo asi ka gaya makabugon uni nga ti datos na siya data ko nam ka mo nga nangagan iso nga hangka naka-register DJ nya nagana di pag-register man ang perlita ti numayanakon local CB registrar no pa. Okay? Next. Number 4, apo nga mga bakit 100 pesos preload. Okay. Randy Ragu Nyato eh. Hello to Dandy Ragu Bakuyag bato ito. Randy Bakuyag kakabsat. Ada Randy Bakuyag dito 1. Randy Bakuyag 2. Randy Bakuyag 3. Randy Bakuyag 4. Randy Bakuyag Alina Cortez kasanon no Angelina ket 5 ti gamit mo kabsat ko. Randy Bakuyag 4. Hello to Randy Bakuyag disqualified. Awan nga rod tinangabak ni Nicole Beltran sir disqualified sunak. Talagang nabulbulan nyo. Okay, siya ti Nicole ko na nagamin tatay. So nga, okay lang. Nung tatamang rogidyayin, okay lang. I-consider tayo na po. Randy Bakuyag, awan, makakatkatawa ka gamin. Makakatkatawa ka gamin ko na. Okay, Randy Bakuyag, hello Randy Bakuyag, awang ka, 6. Randy Bakuyag, 7. Hello to Randy Bakuyag, 8. Randy Bakuyag, 9. Randy Bakuyag, 10. Randy Bakuyag, 7. Luisita Ravera, awanso na, awan. 10. Apo. Medyo, next question. Okay, Glenn Molina, 100 pesos preload kakabsat. Glenn Molina, ni Kabagis, datakwa itisuna. Hello to Glenn Molina, happy watching. Glenn Molina, 1. Kabagis no agbuybuya ka kin ni manong mo nga tumanaw-taw, nangabak ka ti 100 pesos preload, 1, 2. Glenn Molina kakabsat, dati kakabsat ko, tinabunot ko pa ilang mat. Ang ko kasi sweetie kapo, tahan na sweetie dito eh. Glenn Molina, Jaden, sayang wala siya. Hello to Jaden, hello, Glenn Molina, 3. Glenn Molina, maribig ko gali, agka-count isunan. Glenn Molina, are you listening? Glenn Molina, ag-present ka Glenn Molina. Hello to Glenn Molina, ni Kabagis pa ilang tinabungot ko. Hello to Glenn Molina, present kan Glenn. No, daka buybuya pa ilang kinimanong. Hello to Glenn Molina, 5. Kuna ni Maribik Ogaliseria, Melanie Antonio. Glenn Molina, 6. Hello, Glenn Molina, nakaharang sir. Hello to Glenn Molina, kabsat. Okay, Glenn Molina. 7-8, kakabsat kayang Ading Glenn, 8 na bilbilangan na ka ni Maribik Ogaliseria. Hello, Dali sir. Migrare ba Dali sir ko na po kakabsat. Glenn Molina. Hello to Janel Mercorlata, 10. Awan iso na kakabsat. Awan. Awan dati ading ko. Next kakabsat. Okay, next. Next kakabsat ko ni Jonalyn Del Leona. Hello to Jonalyn Del Leona kakabsat ken gagayem 1. Jenelyn Del Leona 2. Jenelyn Del Leona 3. Jonalyn Del Leona 4. Jonalyn Del Leona 5. Jenelyn Del Leona 6. Jonalyn Del Leona, are you listening? Jonalyn Del Leona 7. Jonalyn Del Leona 7. Jonalyn Del Leona, hello, happy watching my kanigado. Jonalyn Del Leona 8. Jonalyn Del Leona 9. Hello to Jonalyn Del Leona 10. Nakaturog isuna.
Bokya. Okay, next winner kakabsat ken gagayem. Hello to September 11. September 11 kakabsat 100 pesos preload. September 11 dakatatay. September 11 1. Woo, naudi na adi. Apo. 1 2 ko na. Maribik, Maribik. Oh my kaigado. Hello to General Doliona, naudi ka Glendong. Di ka mo agbo. At agbuybuya ka gayam kaping mo nag-present sige da kita na kanit. Okay, nabukya ka pag wala ka ko. Okay sir, magbukya na lang pag wala ko nana. Daming bukya. Okay, na late ka ading late na anong meron bossing ko nana. Hello to RGB vlog. Hello to Taraki Tamianan. Hello to September 11. Ayam mo September 11. Hello, September 11, 2. September 11. Hello, September 11, 3. Hello, September 11, 4. Maribik, decisionam ni Glenn daw. Ni Glenn. September 11, 5. September 11, 6. September 11, 7. Talamang ipantisi present mo, da kayumot. September 11, daka 7. September 11, 8. September 11, 9. September 11, 1. September 11, September 11, hello to September 11, Maribel yak mo kita Maribel. RGB, sir, agpaparaw kang bossing, dakang ka na. Okay, bokya. Okay, next. Awan ni September 11, datatay. Deyan Castillo, kakabsat ken gagayam. Deyan Castillo, 100 pesos, preload, 1. Deyan Castillo, 2. Deyan Castillo, 3. Deyan Castillo, 4. Deyan Castillo, 5. Deyan Castillo. Present ko na po, gagasa ni Deyan Castillo, kakabsat. Castillo, hello to Deyan Castillo, may pakapat nga nangabak kakapsat. Deyan Castillo, congratulations. Next kakapsat ken gagayan. Okay, Deyan Castillo, kakapsat ken gagayan, agyaman na kini Raisin Biernes, ni manang Ruby Galapon, ni Jaden ken ni kandati manang ko kakapsat iti pa nag-sponsor da iti da ito yung live ko apok. Thank you very much kada kayo. Hello to number 5 winner tayo apo ko ni Melo Jane Tolentino kakabsat ken gagayam. Hello to Melo Jane Tolentino. Hello to Melo Jane Tolentino. Adanagan na dito yapungam ko na nasyak ni Melo Jane Tolentino ko na. Tamok dati ko ni manang Fatima Villaflor. Hello to Melo Jane Tolentino. Okay, present ko na nakasigod. Melo Jane Tolentino kakabsat. Tolentino kakabsat. Melo Jane Tolentino, 100 pesos kabsat. Okay, congratulations. Kasjay. Lumangag nyo, kasi good tinagan nyo. Ang kayo, as lagi no, as lako man no, panganangan, no, ayabanda kayong insigida. Ayap pumang kayong insigida na kaya gimamadi, tadi ibabawi dati kanunyo, no. Okay, hagaya man nagkin ni Apo Tarakit Amianan, ni RGBT Vlog. Happy watching. Agot ay isurat ko pa ni Tarakit Amianan, sayang di may isa nga entry na. RGB, Rex Grayson Bangalan, RGB10 Vlog. Happy watching. Kasjay. Naglakat yung mga bakakabsat. Okay, next. May kalima po nga, may kaanam nga mga bakakabsat. May kanam. Nerissa Tabios. Hello to Nerissa Tabios for the second time around. Nerissa Tabios. Nerissa Tabios kakabsat ken gagayem. 1. Nerissa Tabios, 100 pesos, 2. Nerissa Tabios for the second time around, kakabsat, agkarangaba dati balasang. Nerissa Tabios, 100 pesos, Nerissa Tabios, 4. Nerissa Tabios, happy watching to Nerissa Tabios, 5. Nerissa Tabios, happy watching. Nerissa Tabios, happy watching Nerissa Tabios, 6. Nerissa Tabios, wanted outside. Daag sir ko na September 11, nala daw kabsat. Napanam September 11, ko nabilangan kan. Nerissa Tabios, present. Okay, for the second time around, mga baksak ni Nerissa Tabios tata. Nerissa Tabios, 100 pesos kakabsat.
Kas tanuan nyo makita kakabsat ko na makita yung apo dua, talagang adunagan na gamin dito ni. Nerisa tabios nga dua, kakabsat. Makita yung apo, the same. Nerisa tabios, awan ti pampaburak, kakabsat. Pari na po Diyos. Okay, bossing, congrats, nagadu sa ringit to'y sa bamong ko. Okay, happy watching kada kayo aming kakabsat. Next question. Next question. Catherine Escalona, kakabsat, number 7 winner to 100 pesos preload. Catherine Escalona. Catherine Escalona, kakabsat, 1. Catherine Escalona, 2. Catherine Escalona, 3. Hello, Catherine, nakangami mismo. Catherine, hello, Catherine. Hello, Catherine. Catherine Escalona, happy watching, Catherine, 3. Catherine Jess. Present ko na, present, Catherine Escalona. Kita mo lang nga talaga, di nagnagan nyo ko, tano ti kasta ko, maalak. Number 8, kakabsat, ang winner tayo, iti 100 pesos preload. Hello to Jayden. Jayden, mangibaba ka ti balay mo, kabsat, no Raisin. Jayden o Raisin, mangibaba ka ti balay mo, kabsat, tayo ipin ko, tama pandas bisita umanin. Okay, mangibaba kay Mantibalayo, Jayden Wano ni Raisin, tasok-tak ni Diang Castillo. Okay, the winner, 7B, Catherine Escalona. Talagang agswerte ni Cathy. Ni swerte, talagang agswerte ni Cathy. Okay, Raisin, Wano ni Jayden, mangibaba ka ti balay mo, kabsat. Okay, hello kada kayo, amin na po nga 84 nga naka-online. Sense cooking compilation, kakabsat. Kung kayo tayo, suktan tayo ni Kwani, napanigay. Hello to Sense cooking compilation, kakabsat, Sense. Okay, Sense, okay. Okay, data ni, pakidikit yun ni Raisin Biernes kakabsat kanya. Agyaman at apo ti Team CC with iti sponsor da iti ayat da apo kontinuo mo tiyan. Thank you, Raisin. Jay Katkasko, ni Selvar Matcha, ni Seni Acedo, ni Melanie Ingara. Okay, thank you very much. Okay, next. Number 8, winner tayo apo. Number 8 winner, agwagasa datoy. Hamad Alaybani, kakabsat, 1. Hamad Alaybani, 1. Hamad Alaybani, 2. Hamad Alaybani, OFW Tambayan. Hamad Alaybani, 3. Hamad Alaybani, may kaduang agundaway ni Hamad Alaybani, kakabsat, agpadadakin ni Nerisa Tabios, kakabsat. Hamad Alaybani, present. Kunana po, Hamad. Talaga ni Hamad, kung nagadunagan na kami na apo dito, iso nga agkwadan. Hamad Alaybani, congratulations. Next, number 8, winners tayo, kakabsat. Number 8 winner tayo, kakabsat. Glenn Molina, kakabsat ken gagayem. Number 8 winner tayo. Number 9, Glenn Molina for the second time around. Glenn Molina, ni Kabagis Manin. Bubuya ka, Glenn, ag-present kan. 1. Glenn Molina, happy watching, Glenn Molina, number 9 winner tayo, apo. Iti number 8 winner tayo ko ni Hamad Alaybani. Glenn Molina, Marjorie Leste, the security na. Marjorie Leste, Greta. Okay? Bilangam Maribik ni Ading. Maribik, bilangam ni Glenn Molina, kakabsat. Glenn Molina, piwatching, Marjorie Leste, kakabsat. Marjorie Leste, ada isunet to. Marjorie Leste, Glenn Molina, kakabsat. Glenn, present. Nakaradip ko kunana. Okay, ada na ading ditan. Okay. Glenn Molina, 100 pesos kakabsat tinaba na nakaradip ka no. Anong Glenn daw. Glenn Molina, congratulations Kabagis. Agasam data. Number 10 winner tayo apo. 10th winner tayo kakabsat, iti 100 pesos preload. AMC Vlog. AMC Vlog ni Alan Cortez datoy. Hello to Alan Cortez, 1. Alan Cortez, 2. Alan Cortez, 3. AMC Vlog. AMC Vlog, ayamun AMC Vlog, 4. Hello to AMC Vlog kakabsat. AMC Vlog. Hello to AMC Vlog. Number 10, the winner tayo apo ni AMC Vlog na makapresent iso na Marjorie. Present sir, AMC Vlog, kakabsat. Ni Alan dato yung AMC. Marjorie Leste. Okay.
Okay, Marjorie Leste, happy watching Kapsat. Hello to AMC Vlog. Okay, Nerissa Tabios. Aglablaban din Nerissa Tabios kinalaybani dito ni Hamad Alaybani. Lina, naturugon sir. Okay, 1, 2. AMC Vlog. Nakaturugon. AMC Vlog, 3, 4, 5. AMC Vlog, 6. Maribik. Nakaturog Dan. Gina Bailon, AMC Vlog. Apay kami maturog kayo alas 9. Hello, 3. Maribik Ogalis Seria, 5. Paspasa Maribik, 5. Maribik, Sense Cooking ka. LGBT Vlog, naganak pa yun, sir. Po, Maribik 7, AMC Vlog, AMC Vlog, kakabsat ken gagayem. Awan, 8, 9, 10, Bokya. Awan isuna. Number 10, kakabsat. Makita yan. Ang kukit kitaan, ang kakabsat. Next, winner tayo apo ko ni pwede kayo uppertilis si baboy. Okay, next winner tayo kakabsat, narigat no ang kuibaga. Fertilise baboy ko na nakakabsat. Fertilise baboy awan datoy. Datane. Fertilise baboy kakabsat kin gayem. Fertilise baboy awan datoy awan datoy bokya. Fertilise baboy kakabsat sa bali datoy. Fertilise baboy. Awan ti fertilise kakabsat baliwan tiyo. May ka sa ngapulo. Next. Scuba Queen, 100 pesos Scuba Queen. Happy watching Scuba Queen. Scuba Queen, happy watching Scuba Queen. 1. Maribik. 2. Scuba Queen. 2. 3. Scuba Queen, how are you? Melby Belmonte. Hello to Melby Belmonte. Melby Belmonte. Scuba Queen present, ada. Number 10 ni Scuba Queen. Hello to Scuba Queen. Happy watching, ading. Thank you very much for joining. Wala kayo ni ada nakita ka Belmonte awan sa nagan nagto ni Belmonte ni sayang ni Melby Belmonte. Melby Belmonte, kabsat ipang ko jay kwan Belmonte. Happy watching. Hello to Belmi. Okay, number 11 winner of 100 pesos preload. Mila Miranda. Hello to Manang Mila Miranda. Happy watching Manang Mila Miranda. 10th winner. Number 11 isuna no aday isuna. Manang Mila Miranda 1. Manang Mila Miranda kakabsat. Happy watching Mila Miranda. Mila Miranda 2. Happy watching Maribik. Mila Miranda. Happy watching kakabsat kin gagayem. Happy watching Mila Miranda. Happy watching 3. Okay, Manang Mila Miranda, turog ka pa lang, adan no sa ipan ko winner. Adan to, sir, no ipan ko winner ko na. Okay, 1, 2, 3. Okay. Dato ni Maribik ko gali, 1, 2, 3, 4, 5, na po yata nun, dati ati kwan. Hello to Manang Mila Miranda kakapsat. Ipako mo, igado ayan mo ko na. Lani Domingo, hello. Number 11, winner tayo kakapsat. Pas 3, 4, 5. Manang Mila Miranda, 5, 6, 7, 8. 81 nga naka-online, 82 apo naka-online, 82, 86, 7. Mahal sa lahat na nanalo, Jayden. Hello Jayden, happy watching Jayden. Thank you very much. Paki-follow yung madamdaman niya, paki-subscribe yung apo ni Jayden. Happy watching 8, 9, 10, awan datoy. Manang Mila nakaturo. Manang Mila Miranda. Next question. Adelina Portuguese. Adelina Portuguese for 11th winner, kakapsat. Adelina Portuguese. Happy watching. Adelina Portuguese. Adelina Portuguese. 100 pesos preload. Adelina Portuguese. The count of 10. Adelina Portuguese. 1. Ay, present ko na nangasigod, kakapsat. Adelina Portuguese. Present ko na nangasigod, apo. Ni apo Adelina. Hello to Adelina Portuguese. Number 11, kakabsat, Adelina Portuguese. Apo. Adelina Portuguese, kakabsat. Number 12, winner, kakabsat. 84 ako na online. Don't forget to thumbs up the host.
Okay, next question. Mer Umani. Mer Umani, kakabsat ken gagayem. Mer Umani, happy watching. Hello to Mer Umani, adatatay iso na datoy. Mer Umani, andyan. Mer Umani. Hello to Mer Umani, maribik puyat Israel ko na. Mer Umani, kakabsat, happy watching to Mer Umani. Hello to Mer Umani, happy watching. Nicole Bert, hi, good evening sir, nangabat na. Okay. Hello to Mer Umani. Hello to Nicole. Hello to Mer Umani. Kakabsat ken gagayem. Number 12 nga winner no adag present isuta. Hello to Mer Umani. Hello to Mer Umani. Ni Luisita Romena kakabsat kano dato isuna. Ayan na di Mer Umani kakabsat ken gagayem. Wendeng ganda ni Risa kanon. Hello to Mer Umani, kakabsat ken gayem. Maribik pa ni Luisita Ravena kano data present ko nana. Mer Umani Belmonte present DJ. Ayan gamin ayan na di ayan ti Mer Umani. Okay, Mer Umani nya dyan. Hello to Mer Umani nag-present dito aputa iso ti Luisita Ravena kano. Hello to Mer Umani, kakabsat ken gagayem. Gamitim da di Mer Umani gamin. Macau awan turog awan igado basta da Burias ko na. Kakabsat. Happy watching Mer Umani. Apay sir sa bali nag-present ko na ni kwa. Dapat Mer Umani ag-present ko na ni Mami May. Mer Umani ayam mo Mer Umani. Okay, Mer Umani kakabsat ken gagayem. Hello to Mer Umani. Since baka Facebook account dagi duma nabunot sa isu kasunga nga mismo sir. Iga awan lat tagasat apo ayakon. Hello to Mer Umani, tap no fair ko na ni Mami May. Okay? Hello to Mer Umani. Hello to Mer Umani. Dapat yung nakasulat ko na apa. Okay, Mer Umani. Mer Umani kakabsat. Sino ti Mer Umani ditoy? Per tayo lang kakabsat ko na. Hello to Mer Umani. Lucy Taravena isuna, Lucy Rapanan Rabara. Ay sa anggarod isuna. Klaro ko na. Okay? Awan isuna apo ni Mer Umani. Okay, next. Manya kay ti makabkabasol dito akakabsat lalon to no Burias manya kayat. Okay. Next, again, Mila Aquino. Hello to Mila Aquino kakabsat 1. Manang Mila Aquino 2. Jaden, hello to Jaden. Hello, pakibisita yung ni Sense Cooking compilation kakabsat. Pumanaw kay Basit. Hello to Manang Mila Miranda. Happy watching kakabsat ken gagayem. Hello to Manang Mila Miranda. Happy watching Manang Mila Miranda. 1. Melby Belmonte. Present DJ. Kunadak. Awam mo ti Mer Umani dito. Si kayo mo. Daniel C. Facebook na nagala. Sis dati Facebook nagala umapal dano ko sir itirol isrol ko na maribik o gali sir ya. Hello to Mer Umani awamot malapay ti Facebook kita umuna ti live Facebook tapos YouTube ko na. Okay, nakatulog pa lang ni friend Mila ko na kakabsat. Okay? Ay awamot garon ti agko dito Mer Umani. Okay? Kakabsat ken gagayem. Happy watching kada kayo aming kakabsat. Hello to Jezebel Estamalio 4, 5, 6. Okay, awan iso na 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Diang Castillo, happy watching. Nakaturo ka to yun. Next. Nakandito ko, ikakapsat nyo, anong sak kamalpas dati, obligasyon ko kada kayo. Okay, yellow, tinagan na po, yellow dito. Marinel de la Cruz. Happy watching. Number 12 winners, Marinel de la Cruz. Nagbubuya ka. Marinel de la Cruz. Hello to Marinel de la Cruz. Maribik. Maribik. Glenn, present. Marinel de la Cruz. Glendong nangabakratayin. Nakapay na ibaga. Ang kag-present de Glendong. Marinel de la Cruz. Happy watching, Marinel. Ni Marinel, 100 pesos preload, Marinel, kakabsat ken gagayem. Hello to Marinel, present ko na Glenn. Api Glendong na bay, ang kapay na ibaga Glendong. Ang kag-present Glendong ang kapay na ibaga, dingag kagamin. Hello to Marinel de la Cruz, happy watching, congrats all winners. 1, Marinel de la Cruz. 2,
Tagtaganot ni Glandong. Marinel de la Cruz, 2. Marinel de la Cruz, 3. Marinel datoy hanga Marinel Ruatos. Marinel de la Cruz datoy kakabsat 4. Ading RGB10 awan TYT ko na. Hello, Glendong hanga press present ko na. Marinel de la Cruz datoy papapresent ko. Happy watching. Hello to Marinel de la Cruz. Ada tatay suna. At the present, Marinel de la Cruz, number 12, kakabsat. Marinel de la Cruz, 100 pesos preload. Happy watching, Marinel de la Cruz. Okay, next, number 13. Adan to kay Duwapo, Baguton, Boriaston. Tanabandog ti Hosyon. Okay, number 13 winner tayo kakabsat. Yellow manim tirimuaran. Perlita Aglipay Machas. Pumanang Perlita. Perlita Aglipay Machas, kakabsat. Okay? Hello to manang Perlita Aglipay Machas. Happy watching manang Perlita Aglipay Machas. Hello to manang Perlita Aglipay Machas. Melanie Biloria, sir, sorry, like not, Lani Grado. Melanie Biloria. Guri ka Lani Biloria. Melanie Biloria, kakabsat. Manang Perlita Aglipay Machas. Happy watching. Pakibibay lang yuman ni manang Melanie Belmonte. Ayun. Melanie Biloria. Hello to Melanie Biloria. Hello to manang Perlita Aglipay Machas, Melanie Biloria. Hello to Melanie Biloria, Lani Grado. Hello Melanie. Hello to manang Perlita Aglipay Machas. Happy watching. Maragsakan na kamakabuya kati mga abak. Congrats winners. Can thank you sponsors and host. Auntie, Swiss Pinoy Patchwork Family, mangibaba kati balay mo auntie. Manang Perlita Aglipay Machas, ayamon. Bilbilangan na kan ni Makwan. Madimit makita present ko manong anya. Adan na alak ang glendong nangabak ka. Basta kita ka dita. Manang Perlita Aglipay Machas, ayam mo manang nakaturog ka manang Perlita. Congrats to all. Hello auntie, Sweets Pinoy Patchwork Family, mangibaba kati balay mo man antita. Bisita umimot 87 na po na online. Thank you. Number 13, manang Perlita Aglipay Machas. Manang Perlita Aglipay Machas, happy watching. La present la. Okay, you're live. Happy watching kakabsat ken gagayam. Happy watching. Hello, Bokya, konada po. La present kalatang glendong konada kakabsat. 87 na po na online. Thank you, Bokya. Ni manang Perlita Aglipay Machas, nakatutok siguro ulo na panangan. Number 13, nga naka-online kakabsat. Next, winner kakabsat. Okay, kwayo man apo datoy antik mot apo nga kwa. Hello to Herlin Ben, happy watching Herlin Ben. Hello to Herlin Ben, pakidikit yuman ni kwa. Herlin Ben, happy watching. Herlin Ben, second account. Herlin Ben, ada account. Okay. Sakbay apo nga mapantayo ti 13 and 14, tapos 15, baboy ton kakapsat Burias tabakon niyo apo ditoy. Ket dawatek man da kayo apo nga buybuyang 86 apo nga pangasi yumanta, dikitan yumot datoy i-antik dati ikit ni Mami May, ni Sweets Pinoy Patchwork Family, pumamapangkay pa iti balay nakakabsat sakbay nga ibunoton tayo ti 13, 14, 15 Santo Burias kakabsat kang gagayem. 13, 14, 15 Santo Burias kakabsat basilangan nga tiyempon. Thank you very much. Pumanaw kayo apo mapangkayo iti balay ni Sweets Pinoy Patchwork Family. Dikitan nyo lang isuna basit kakabsat. Please kakabsat. Sakbay mangipantumanin ni Raysen iti balay na Santo ni Jayden kakabsat. Pakidikit yu pay lang apo. Pumanaw kayo pay lang basit kakabsat. Pakidikit yu isuna. Naibos tay nagang ko dita bunuto man ket awampay tay nabak ko, awampay tay baboy ko kunan. Okay, dancer. Pakimapang kayo man apo ti balay ni Sitswa, Pinoy Patchwork Family. Shout out ni Ate Maribik, pay watching. Agnes Magkasibang. Pumanaw kay pa lang apo mapangkay pa lang igayan ti balay ni Patchwork Pinoy Sweets Pinoy Patchwork Family kakabsat. Taanti ni Mami May datoy. Nga Hawaiiana.
Okay? Evelyn Talbo, dancer ko na. Evelyn Talbo, nakuha ka na din. Okay. Kakabsat kayong gagayem. Mapangkayman apo iti Sweet Pinoy Patchwork Family. Present. Ang present ni Manang Perlita Glipay Matya, si Manang naladaw kamutin, binokya na ka. Data ni Manang Perlita Glipay Matya, present, na panam kami Manang Perlita Glipay Matya, na ipanjanagam mo, present! Binokya na ka ni Maribik Ugali, sir, yung Manang Perlita Glipay Matya, na isuti, moderator ko dito, bukya ko. Pukawang ka Manang Perlita Glipay Matya, baka mangmangang kong kunang. Okay, present. Present! Kausumak kinuman. Manang Perlita Glipay Matya, saan ka pumampanaw ko, baboy yung buriyasang manang. Tay patarakan ta. Present! Kunan! Kausumak. Manang Perlita Glipay, mas manang ayam mo. Binukya na ka ni Maribik, pupukawan da kaawang ka mo. Timanaw ka. Hello, present! Kunan ni Manang Perlita. Happy watching ka na kaya mo na po ng 75 million in the house. Thank you, Manang Perlita Glipay Matyas. Haha, screen. Sorry, ma'am, ko na ni Maribik Ugali, sir. Manang binokya na ka ni Maribik Ugali, sir. Tawang ka mo. Binibilangan da ka ang katawan ni Colin Cute Reno. Happy watching ka na kaya aming kakapsat. Nalpasan na po ti Papa nyo DJ Pinoy Sweets, Patchwork Family. Pelita, hello, present ko na ni Manang Perlita Glipay Matyas. Hello, Manang Perlita. Hello. Manang Perlita, binokya na ka ni Maribik Ugali, sir. Siyempre, nagbilang nakmet. Pukpukawandak awang kamot na panamya na baka manangan. Happy watching Manang Perlita Glipay Matyas. Madrid, Adela Bisaya. Awan lat gasat ko na. Hampay, congrats ati ko na ni Apo Luis Talaber. Ani RGB10B vlog. Happy watching katawan ni Taraki Tamianan. Okay? Next, mapantayo Apo ti 13, 14, 15. Risa Balye Sebastian, kakapsat ken gagayem. Hello to Risa Balye Sebastian. Hello to Risa Balye Sebastian, kakapsat. 1, 2, 3, 4. Risa Balye Sebastian. Dikit bodan dikit po kalimbang all. Hello, Risa Balye Sebastian. 4, 5. Okay. Ading Biko ko na. Okay? Perlita Glipay Matya, sabi watching to. Hello. Okay, ni Colin Cute Reno, nag-ag ko kan. Risa Balye Sebastian. 4, 5. Perlita Glipay Matya, present ko na ni Manang Perlita. Hello, Manang Perlita Glipay Matya, sabi watching. Colin Cute Reno, 8. Kakabsat ken gigayem. Harang Dancer, Risa Tabios. Colin Cute, 9. Daniel C, late video kayo. Agpre-press kayo ko na. Okay? Awan ni Risa. Okay, ni Manang Perlita Glipay present ko na. Hello, happy watching. Number 13 winner, kakabsat. Joel Dante Salvacion Santos, kakabsat. Joel Dante Salvacion Santos, kakabsat ken gagayem. Okay, repress ako harang ko na. Hello, Manang Perlita Glipay Matyas. Hello to Joel Dante Salvacion Santos, kakabsat ken gagayem. Joel Dante Salvacion Santos, happy watching. Kasi nalak ti Facebook sa tatay nila si Apo nung dagtoy na isuna ti iti pangititancho. Ano man ang Perlita Glipay Matyas, agpres-preset isuna. Okay, Joel Dante Salvacion Santos, happy watching. Kakabsat ken gagayem. Melanie Biloria, sir, from 107 to 1 AM, wait, bigyan na kita ng tatlong guhit para 185, sir, ko na. Nya dajay. Milani Biloria, nya dajay, sir, from 1.79 to 1.98, kana ko na. Wait, bigyan kita ng tatlong guhit na 1.84. Thank you, Melanie Biloria. Okay? Subscribe mo, sir, ko na. Melanie Biloria, subscribers mo, sir, ko na. Okay, 1 point, kunana. From 1.79 to 1.80 ka na. Bigyan kita ng 1.82. Thank you very much. Awan isuna po. Next winner, kakapsat, Mayon Teboriasan, sa arang uli. Ruby Galapon. Hello to Manang Ruby Galapon, 100 pesos preload. Hello to Manang Ruby Galapon. Hello.
sa anak nga pimanaw, kung na naman ang Perlita Aglipay Matias. Okay? Ni manang Perlita Aglipay Matias, ang kanong nga pimanaw, si Kamaribi ka mo nakita. Hello, Maribi, kang nga pimanaw ni manang Perlita Aglipay Matias. Present. Ni manang Ruby Galapon. Okay, agbunot ni Jan Derek. Galapon. Okay, manang Ruby Galapon, thank you very much. Okay, Jan. Pone, kuhe una na solo. Okay, bunot apo ni Jan Derek. Tay birthday celebrant idi kalman. Yan is okay. Wali mal. Bingka, dami mong solo. No kuhe di mama. Solo una. Okay. Okay, ipakita mo dyan. Yellow. Okay. Next, kakabsat ken gagayem. Lina Cortez. Apo, manang Angelina Cortez. Manang Angelina Cortez, ang kanganasiro manang Angelina Cortez. Hello to manang Angelina Cortez. Hello to manang Angelina Cortez. Present, manang Angelina Cortez. Saan nakapimanaw? Matbabagal ang pindot ko. Okay, ni manang Perlita Aglipay Matias, mabagal ang pindot, aputahan na ka no makikita. Okay? Hello to manang Angelina Cortez. Happy watching. Present ko na. Manang Angelina Cortez. Manang Angelina Cortez, nangabak ka mo lang manang Angelina Cortez. Okay? Kagasat pala ni manang Angelina Cortez. Ang ganong mapimanaw ni manang Perlita Aglipay Matias kakabsat, nabagal na kanong nagpindot isuna. Okay? Next, kakabsat. Okay, manang Perlita Aglipay Matias, happy watching. Number 15, kakabsat kin gagayem, May Urita. May Urita, happy watching. Agbubuya ka mami May Urita, 100 pesos preload. Ahang ko nga pinagpaboran, ahang ko nga inipipit. Uno niya ditang kakabsat kin gagayem. Noong ag-present di mami May, absent. Maribik Ogale, present manong. Ay si kaglandong May Urita, present ko na. Present manong ko na. Glendong, hanggang nga present, tama ka kuha ka no ka makaulaw ka kasalanan nakainom ti may nga serbesa nga may nga botelya nga ginen no kwanse no ibagat tababunot tinaga mo glentong sa kag present ito no baboy present ka nga present ka siyempre hello to Mami May, happy watching Mami May, nangaba ni Mami May. Okay, May Urita. Okay, hello no di halo dami so no ko hesto binta. Okay hello to manang Perlita Aglipay Matias. Ang kanong apimanaw kakabsat na nakapoy kano ti pindot na iso nga number pa iso na. Okay? Okay, kakabsat. Ready na ko na po nga mangbunod iti may sa nga baboy. May kakabsat. Adantay baboy na po. Okay, kakabsat kin gagayem. Minumakpay ti ko. Nervyos ka na kayo. Glendo nga kag-present no kay bagag present. Ready, baboy buriason. Kakabsat, iti dayto yung oras kang kanitog, yaman nakapo itian anos yung agpuypuyat. Nadano na po ti panangbunot, tayo iti may nga baboy, kakabsat. Baboy umaykan. Sakbay nakakabsat, asino apo ti barbaro nga simurag dito yung awampay tinagan na dito, iso nga ag-present kayo, takaasi damot kakabsat. Amo ka po nga kayat yung tulungan daytoy numutibiyang, iso nga ikang kay tikyan sayo apo nga
dagiti late nga simurag kakabsat ibagayo tinagan nyo no anya ti nagan nyo ta i-present kayo mo nasakbay nga ibulak apo datoy baboy kakabsat ken gagayan. Thank you very much for watching kadagiti amin nga 85 nga naka-online. Okay, baboy, the coming up next kakabsat ken gagayan. Okay, baboy kakabsat, baboy umayan. Okay, baboy kakabsat ken gagayan. Baboy umayan tay baboy yan apo. Sino apo ti late commerce dito yung hampay ang anaala tinagan na agunin sabay nga bula ti baboy. Hello to ani Kumar, ada ni Kumar dito eh. Hello. Vicky Ariola, umaikan. Vicky Ariola, isurat ko pa isuna apo tabar bareng no. Sino pa itawan dito? Ini RGB10. Marinel de la Cruz, Henny Acedo, Madikti Baboy Sir, Gansulatan, host ko na na. Okay? Okay, Janel Mer Colanta. Janel Mer Colanta. Okay, Janel Mer Colanta kakabsat. Happy watching. Sorry sisi ko, i-delete ko kung ano naman ang Angelina Cortez. Hello today ang Castillo kakabsat. Marlene Sacules. Hello to Marilyn Sacules. Kabsat. Agyaman na kini Marilyn Sacules. Okay, hello to Marilyn Sacules. RGB10 vlog. Happy watching tara kita miyanan. Thank you very much. Kakabsat. Okay, ready na ko na po. Ngam sakbay nga ayabak ati ubing apo nga mangbunot iti Burias. Iti daytoy nga kanito apo aya alak man apo agundaway iti agyaman kada kayo amin iti daytoy nga gundaway. Agyaman nak ikini Raisin Biernes tan ni Raisin Biernes apo ko maysa nga nang play apo no kasanungan ng paadu apo iti WH ko idi ken kada kayo amin apo nga nagbuybuya nagpuypuyat iti panagla-live ko idi tapno umadu apo ti WH ko amok amin apo dagiti timulong kanya kisong agyaman nak kada kayo amin nupay basit apo tinagyan dati revenue dati namutibiyang hangajay ti panunutot kakabsat ta. Ati panangaramid ko ti YouTube channel ko apo ko may inaramid ko lang apo tapno ti kasta adda pakalaglipan pakalaglipakton lumakayak apo ta habang adda YouTube kakabsat ta adu ti videos ko iti YouTube channel ko hanga may delete apo ta hanak mablablak iti tangatang iso nga agyam-yaman nak kada kayo amin agiti sponsor ko apo ni Raisin Biernes iti Team CC Wit agyaman nak ni Raisin Biernes ni Selva Machea, ni Melanie Ingaran, ni Seni Acedo, ni Melay Antonio, kada giti kagayem amin, giti kagayem ni naganan ni Raisin Biernes. Hello to tara kita miyanan agyaman nakmet kin ni manang Angelina Cortez, ni manang Ruby Galapon, ni Jaden, happy watching Jaden. Kastamet kin ni manang Perlita Aglipay Matiasa, ni manang Tina Parit, da kayo amin na po agbuybuya. Ala ka agyam-yaman nak apo titultulong yo, anaanos yung nakipagpuypuyat kaya nagyaman nakmet kin ni ati moderator ko ng admin ko ni dagiti admins ko ni Kati kastamet kin ni Maribel ken nang nangrona kin ni Maribik o Galiceria apo nga napuyatan ng ati balasang ng kakabsat ken kayem kada kayo amin apo thank you very much ayaba garudon ati ubing nga umay mangbunot. Hello Edric Beng, okay kita nyo apo naka-close awan ti ini picture no mo tibiyang. Dami tumano. Okay. Dati apo ti mangbunot hampay nakasukat dati anak ko. Okay. Bunutan na apo Ulitek ti patakarak ken dati baboy awan agsaksakit tinagam na apo Once nga naibunot tinagan nyo no talaga nga buybuya kayo apo. Once nga nabunot itinagan niyo apo. Uhuray sa nga pulo iti account yo nga ginamit yo no anya di may baga nga nagan dito yung mabunot apo iso apo iti i-present yo hanga limamutin siyak data sir ang kaskas jay kung nayon no anya di mabaga nga nagan nga mabunot ko apo iso ti i-present yo dadi account nga may baga tinagan yo won saan kun imbes nga sa nga pulo nga minuto sa nga pulo nga segundo betiya pero rapido
makatakipay lang mo dati mang bunot ng ubing. Beti, rapido. Once nga naibaga da ginagan yung kakabsat kang gagayem, alak present ko nayo, ay kang kayo apo iti 20 nga segundo, tapno ag present kayo kakabsat kang gagayem. 20? Ado una yung 20? Okay, tama yan, bossing ko na. Iso nga aramidik apo nga legal, tamok nga ado kayo nga nagpuypuyat, timultulong, kontoy na motibiyang, agyamanak Lani Domingo. Uray no 5, sa nga pulo, 20, tika-account yung kakabsat no, anya di may baga nga account nga mga bak iti may sa nga buryas apo, isu apo iti i-present yung kadi. Tama kadamdam ako, siya kaji sir, comment, kito side, kito kanyak saan kakabsat na. Kas legal, fair, tilaban kakabsat, isu da dyan. Wan mga agbuybuya kayo, iso nga nuwahang talaga nga agbuybuya kayo, napakay mismo, itugot yung data cellphone nyo. Tag present kayo, talmagan nyo nga sigot ata, da kayo amin nga agbuy-buya kakabsat, i-ready yung nga ipandata present kung na dita ayan ti home kinan, pres sa tanong once nga naibaga dinagan nyo, talmugan. Naka rules po, bossing, maliwanag po, Jambi. Uray ka kan anak ni Rayaw. Pudno dayta ko nanak, Agnes makasibagang. Okay? Ti pamayan nyo ikang kayo titip. Da kayo aming agbuy-buya nga 84, ipanyo nga sigod data present ton nga mahanyo pa lang i-press at baka mag-present kayo mo tan isura yung nga sigod ditayan ti pagsusuratanan ditayo chat publicity kunana ipanyo di dayon tapos PRESET hanyo pa lang nga i-press tayo to lumangag yung ginagan nyo italmog yung nga sigod ng kasjay ti may agay ayam dito ayan ti publicity kunana kasjay na present kunana yung pangko ti presentan tapos na ibagak nga Roderick Molina na kunat intinalmagan yun nalpasan o present kuna ng kasjay. I-ready yung i-present nga mahanyo pa lang i-enter tanuin enter yung nag-present kayo no kwan. Okay, ready? Huwag po mag-send ng hindi nabunot. Okay, one. No nga nabunot tinagan nyo pang pangasong kayo nga mag-present. Edric, ayan dyan. Dyan. Aya baka dinubing aputahan na nga mga syakti mang bunot. Legal apo awanti. Dyan. Beng aki. Beng. Bunutan ni Jan kakabsat kang gagaya. Beng, pwede kuhay. Otra. Porque esto Sergito ya. Okay. Adi pasok ka na ko. Ensinya dati ti birthday boy. Hello birthday boy. Bine, ensinya to ka. Okay. Happy watching. Okay, ready. Type 1. Type 1, kada kayo aming agbuy-buy. Apo, type 1. Game na. Paanawa ka manin, Mami K. Type 1, 1111, Melanie Villaria. Okay? Yeah, okay? Ito, necesita, mover primero, así. Mira, tumano. Ayan. Okay, enseña tumano. No. Okay, mover primero así y luego coge así. Así. Venga. Mover primero. No coger. Okay, bumbunutan na po Awanti inipit na kanagan. Dyan, Edric. Kuskole solo una. No luir. Wow! Dahito yapo tinabunot kakabsat ken gagayem. Okay? Congratulations, iti may sang admin apo iti liwliwakan rayaw dagiti OFWs nga Ilocano, may sang native nga baboy. May sang admin apo tinangabak, binunot ni John Derek kakabsat ken gagayem. Ato kawan sweetik na apo kunoan niya dadi ko account nga ginamit na apo isu iti i-present yo. Iti may sa apo nga native nga baboy, congratulations iti may sang admin kakabsat ken gagayem. Noon niya di account na ginamit na tamok nga do ti account na dato isu ti i-present na. Okay. Congratulations to Bennett Lizardo kakabsat ken gagayem. Bennett Lizardo kakabsat. Hello to Bennett Lizardo. Happy watching Bennett Joy Lizardo. Happy watching. May isa nga baboy po Maribel, ibagam to ni ma'am ni Auntie Maria, tamapan na ni nanang mo, di jay binalan, mapanto di payagan, mapanji balay,
mapananto alaan tay baboy. Bennett Joy Lizardo kakabsat iti nangabak. Abo, Bennett Joy kakabsat. Padaanan nyo kakabsat iti panagpost ko. Yes, tanak ko. Bennett Joy kakabsat, may isa nga native nga baboy. Congratulations, Maribel. Iti panangabak mo iti native nga baboy kakabsat, anak ni Rayaw datoy. Padaanan nyo apo iti panagla-live ko iti may kadwa nga live. Iti panangbunot ko pa iti may isa nga baboy kakabsat ken gagayam. At iparapol ko nga may isa nga baboy apo nga kabsat ato inabakyo. Ket padaanan nyo man yan apo iti sumarunong nga panag-live ko iti raffle na into no Mayo siguro na iso nga da kayo amin apo nga nangababak, send your numbers to me, and of course thank you very much manipo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Agyaman nakapot yan anusyo da kayo amin nga da kayo amin apo nga na pagasatan ken dagiti amin nga hanga nangabak. Better luck next time. Agyaman nakapot ayat you tulong you continue mo tibiyang. Congratulations to Bennett Joy Lizardo kakabsat ken gagayam awang gaasat. Ay, congrats. Congratulations to Bennett Joy Lizardo for winning one native piglet kakabsat. I-instruct kan to Maribel no kaano mga mapang kayo di balay, mapapanda alaan aji baboy nga inamak mo. Ket dayta na po tinagpatinggaan datoy live streaming ko agyaman ak unay kini Raisin Biernes, kini Jayden agyaman ak met kini manang Ruby Galapon ken dati may isa nga manang ko apo nga sponsor ko iti daytoy nga panag-live ko kada kayo amen apo nga awan ti labas na agyaman toy na motibyang kakabsat ken gagayam. Okay, happy watching everyone kada kayo amin nga awan ti labas na. Congratulations to Bennett Joy Lizardo. Congratulations to Bennett Joy Lizardo nga tinakaakin account kakabsat ko ni Maribel Eslabon Lizardo. Congratulations Maribel Eslabon Lizardo, talagang ako kam di may isa nga native nga baboy. So marunong nga native nga baboy into no Mayo kakabsat. The same kakabsat, the same nga ato mo lang nga bande, ato mo lang nga balde ti pagbulaki so ahang ko balbal lang datoy nagnagan nyo ditoy. Congratulations to Manang Perlita Aglipay Matias. Hello to Manang Angelina Cortez, to Bennett Joy Lizardo, to Manang Ruby Galapon. Hello to Marinel de la Cruz, to Mami May, Orita Escoba Queen. Hello to Adelena Portuguese, Hamad Mubarak, Alaybani. Hello to Catherine Escalona Cantor. Happy watching to Nerissa Tabios. Congratulations Nerissa Tabios. Hello to Deyang Castillo, happy watching. Hello to Glenn Molina, thank you very much adding. To Melo Jane Tolentino, thank you very much. To Hamad Alaybani, thank you. Tino Bertran, thank you. Kada kayo aming kakabsat, adyos na tiyagina. Bye-bye, bye-bye. Thank you. Mwah, chup, chup, chup. Good night. Good day. Good night. Kada kayo aming ngawan kila. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye! I love you all. Manipod po ti nanumuha creator, host, iti liwliwag kan Rayaw, dagiti OFWs kay Ilocano. Thank you very much kakabsat. Congratulations winners!